ba geshu thietšang mathata la batho a tlo thoma re tle re kgoneng go ba thuša ka maele ya ke a go kwa mara ke a nkwa gabotse ne a ke tsore wena o te kwa gabotse ka mo nna ke a kwala bjale wa nkwa bjale o te kwa gabotse wa nkwa mohlomongwe diketane le ena a re lebelele yona ka mola gore lekwala jwang ke nyako gore ke ipsene ka wene e tšwa o iswere le malefo ka mo yaga malefo nko bolele ke go kwe tšwela pele dumediša re kwe a ke letamišeng tate morota le batheletši ka moka ba kgašo ye ya SKFM ya letamiša ka moka ga lena ya letamišago ke yona malefo go tšwa gona kua ofising ya professor Brain ya mara o a šalela ka ona mokgona tšwela pele malefo ke le hlomphile ka moka ke dumediša magoši barutile ba profeta go lela gausi mo ba le gona ke le hlomphile ka moka ke dumediša magoši barutile ba profeta go lela gausi mo ba le gona yo šaletša morago ya a re bereke go etša mehleng okay a re letša ka moga magelwane ka tšola khutšitše nkwa gabotse a ke re nna ke lana ke re betlareasism a ke tsere modiketane ka mola o kola jang wena nkwa gabotse nna ko nkwa gabotse kano wena o nkwa gabotse a re ko magelwane ke yona a šalelang o a šalela o tla ka morago a ke tšukirialo ka fa seyalemoya se a ruta ebile se a thabiša Sekhukhune FM 98.7 communicating your needs. Ithekwadile lebenkele la gago la Mamora Club Pick n Pay Quality e kgonetse 2 liter Pick n Pay gomme o boloke 16 rand o kgonetse 500 bon sunlight laundry soap e le tšefedi ka 36 rand gomme o boloke 11 rand o kgonetse gape 2 kg Pick n Pay brown sugar ka 39.99 gomme o boloke 15 rand o kgonetse gape 1.8 kg Ingomasi medium fat mask ka 26.99 gomme o boloke 16 rand 10 kg snowflake cake wheat flour ka 144.99 o kgonetse gape le 750 gram clover creamer e le tšefedi ka 78.99 gomme o boloke 27 rand o kgonetse gape fresh pack pure roses necklace tea bags e le 80 ka gare ka 45.99 o kgonetse gape le 5 kg Lolian frozen chicken bracket ka 179.99 gomme o boloke 65 rand ditheko tse di fitlha ka di 23 July 2024 Pick n Pay Quality where lower prices looks better. Professor Morimi ke ngaka ya setšo yena o thuša ka malwetši a latelago stroke sefolane tokološi go hloka boroko go tlasišwa le a mangwe ebile o phekola ka meropa gape ka ditaola ba mošupologo o mongwe le o mongwe o wetšagala go lenaneo la Love Train le Ismail Morota go thoma ka iri ya senyere bošego go fihla ka iri ya lesomepedi bošego bao ba ratago go ka tlhatlhofiwa o wetšagala ka la bobedi le lengwe le lengwe ka go la Genfest Tlhatlholanang Center go wetša dintlha ka botlalo o ka leletša Mr. Malefu mo nomorong ye 072 133 6761 oba Mamorimi mo nomorong ye 071 398 1508 Professor Morimi to tša baroka. alright some pedi la metsotso nnete gona go ikela go irikela ke a bolesome mroka a ke go leboge tate Morota ya a ke go leboge motswadi ke leboga thata ge re kgonne gore re lokiše mo e leng gore o ka re be o sa kwagale ga botsana le ka mola mafaratlhatlheng ba re botša mara bjale o re lokile magagešo re fa Morota le kgonne ke swaretše batheeletše le babogedi di-product tša rena tše ba swanetšeng go di tseba re sa batametša balli ba rena le a bula man ya ke na le product e nngwe še yona e botsebotse ka mo ke room spray ke rietše kudu mabapi le tabeng ya gore ge e le gore ka gare ga kamera ga go ga o ne boroko sa fela ke mokgwa wa digateledi kamera e ne le lešata ka gare ga kamera ga go sa nekwano o kgone robala ka ntle ke rietše bontate ba le ba robalang disofeng
ke rietse bomme ba le ba robalang diphatising ke rietse bomme ba le ba tsuleng ka gare ga kamera tša bona ba bakišang bana mepete ya ye ke dirileng ye taelo ke e bitša Kago ke Seaga Malapa go bona o ka re mogala bo tšhaba go tla ka mo kamereng o bogela ditaba ka 12 o'clock o bala kuranta and then ge re 3 o'clock aowa mme o šitša e thobaletše ka kua go sele go sa ga tsoga o dia terata ga fetša go dia terata wa madišong o a bua o bala ditaba nako e ya tsamaya a go sa lekhutšo ka gae mme o ja ke bodutu ba motho a ka go tloša go bodutu ka ditaba ka gae taelo shiki Kago ke ibitša Kago o no spraya ka mo kamereng o tlo bona tata e tla ka mo gare ga lapa a kitima a gopotse ka moraga ya tshwanela gore moruta o kreile gore go santse o ye ka go yona wa tsota go santse o ye ka gare ga yona pelo ya suswala go santse o ye ka gare ga yona gore yo ke a tsena bole ka gare ga mojako wa khotho ba lo go sekišwa bana mola kamerela re tseba ile yona e swere go lapa le go ba motsong ya gape kamerela ke e gologolo gape kamerela ka ku kamereng ka kua moruta go ne di go ara ka kua santse monna a tsefelo ka a le monna o tšhaba go tsena ka mola gore ge ke ya go tsena ka mola ko gatlana le mathata ke rietse bomme ba le lego gore ba na le mathata a mantši ya gore ba tšhaba go berekiša setlhare straight ke room spray o no spraya gannyane mo dikhoneng wa fetša wa robala o ka se sware ke segateledi o ka se tshwenye ke thokolosi once o sprayile ga tee e lasta for 8 days ka mo kamereng e berekana le kamora ye e tloša memoya e mebe ka mo gare ga kamora e tliša lethabo le lerato ka gare ga kamora go ba le tšwelopele ka mo gare ga kamora go ba le lethabo ka mo gare ga kamora ebile kgoro ya gola gona ka mo gare ga kamora swere product nngwe gape mo ke ibitša DSG monna santse a lala tšhentšha ke badimo ge o enwele o le monna go pala letheka le sa tlhole sa bereka ke no go apeela DSG wa enwa wa re ge o fitlha ka mela ka moreng o sprayile gabotse ka Kago DSG e tšhentšha monna e nyaka monna a ne le 76 years e berekana le yena monna o wa go tsena ka mola gare ga lapa gwa ba bosi ra re o tla go ka rone 27 years moruta ko go botša gore bo se ba gona o tla bona tate ga a tsoga go sa e jwa ka kamoreng a swarane le koko a thuša koko go swara lepara go bontšha gore mele ka gare ga lapa go na le bophedi sefela e le sefela ya o tlo bona koko a tsoga ka lesuelo a ya go suela mola letheka le lokile le gabotse le sa tlhore sa baba monna ntse ga e ya mola a bulela dipudi o ra dirang aga o a kwala o ka mo ga moruta ka sa no kry la moruta go no kry mogala ba dutse ka kua koko a dutse ka mafuro o re koko ba kgobokana mo go tee gore ba tle ba kwa gore sebine jwa ke mara ka mola rumung ya bona go apala moruta ya product ke swere mo DSG awa o no ya pea mola wa enwa le koko e busha maikutlo go ba lekane ba babedi e ri ya gore ka gare ga lapa go be le kwano gape ba bang ba tswile ka gare ga dikamora banna ga ba tentšha go apala moruta ke rexet lawyer ke a ke tso re be le mogile gore batho ba ga ba thoma ba gola ba fitla mengwaga ile ya masome a šupang motho mo ba le dikamera tša ka morago o direla mohlomong bothata bo tswa gona moo ya a ke re le moruta ge re gola matla fela jale go nyakega gore matla fela a tsošeletšwa ya bagalabe ba berena ba bang batori ba baletše ka morago ka lebaka la gore ge go ka ba le lešata ka gare ga lapa wa kry ile gore le kua mpeteng go apala nambile tshele gona ga e fele le tshwarelo ga e be gona ka gore go ne lešata go hlakantšha le gore re palela ko go ya mola mpeteng ra ya go raloka re le ba babedi squat a sa kgona go raloka bale malokwane a no tswa išitše metsing then o kry-ela metsing ya ruri bale e sa tlo e sa boa ka gore kua mpeteng santse squat se be se raloke ge o kgona di no swarana one di be di extra time jale go kry-a ile gore go no tloga go pala tu le penala e no pala jale go no ra gore bale moruta monna o santsane batamela moroka mo fe DSG a eno a sa tloga mo hlatlolanang ga a fitlha ka gae mme a makale tata a lokile a le right ba bang ba rena re a tseba re motho gore mola a sa itukiša mma gore na re o tlo kwa gabotse gore go reng wa ba tše e tšhaile ya gape mo go mo o no makale šitše le mathata ya mme a sa riwale ke a loka ke tlo gore jale nna ke a loka a wa papa wa go padile
ene e kwisha bohloko moruta gobane ka gare ga thobalano ya batho ba babedi go swanetse go kgotsofale monna go be go kgotsofale mosadi go ne basadi ba bantši ba ka gare ga metsi ya bona e gona squat se ya raloka di go ara di gona go iwa mara basadi ba modimo ga ba kgotsofala ba fihle mo ba swanetse go ka fihla ene a ba fihle ka lebaka la gore banna ba bona ba pallwa a ba itiri ba pallwa a re gopoleng gore o kgona go ya go seleka ka ntle o re ke monna ke nyaka gore ka mogae ka re go apala ke ye go bona gore ka kua ntle go ka berekega o kry-ele ka kua ntle go pala ebile o bo o bue le moleko wa gore jale go palela ruri jale wa bona go bohlokwa gore o nwe dihlare tša setšo bo DSG di go kolomake di tlose tšhila ye o tswang go etšea ka ntle gore o bue o lokile o le gabotse ka mogare ga lapa go tsena ka gare ga lapa go be le go kgotsofatšana bothata ba go tsenela koboeti ke lebaka la go hloka communication batho ba re bolele banna ba bangwe ge bomme ba ba botša gore ka le thuša bang ba kwata jale ge monna a kwatile moruta ke mo fa body butter ke mo tlotša ka body butter gore monna a kwešiše ya monna o sentše a kwešiše gore mosadi wo wa bolela ene mo go bolela mo e leng gore wa ga lapa la gage a se gantši mo e leng gore mosadi moruta o no tswa ka gare ga lapa a re aowa nna ke a tswa ebile ke tenyakela marato wa ka ntle monna a le gona and then ka gare ga lapa digwara aowa tšhimo e kgahliša mara ge mašimo a eswa go ba boimanyana ka gore ka mogare ga malapa moruta banna ba bantši ba bethibe ba bangwe banna ba bantši ba tswaletšwe mola lethekeng ge ba etswa ba ba botša ka taba gore no ba ne sukiri a re gane sukiri ka ba gona mara ga e se ke a palliša ka gare ga lapa gore lenyalo go tloga go pala mo e leng gore moruta o ka no ya ga tee gona ge wa bua o le moroka go a bontšha gore wa pala gape o ka senape wa thoma go palelwa o sane le bo ma 30 years 35 years o šetse o palelwa o ma 40 years o šetse o palelwa ge e le gore mosadi o tlo phela le yena maybe 100 years go ra gore wena wa go fetša close to bo ma 65 years ka mokana ga yona wena o sa e digwareng jale wa bona gore mosadi ya modimo gape o go ga boima yana ba so matšetši ba re tikologo tše tharo di apala tše tharo ruta tše ka moroka tše ka go ya ko gararo kampane monna fela re ke sa shopo kampane gore ga tea forogo o iše madume o tlo iše madume gape gare ga mosagare o robala o tla bolalala maswana mana ba ke DSG o tšhentšha ke badimo ko automatic ke itse automatic ke leina le ke ile ka lefa ge ke fetso fa mogala bo mongwe a tlile kua ga ya re monna tailolompileng yona mababakeng ka rawa nna ke lebitša pitšara yela monna ke automatic ke DSG ke kwile ge ke nele kokwago ka kua monna kokwago a re gante monna moroka o tswa ka le khono na ka mmotsa re ke tswa banneng a re no go nyaka o buelle gape nako ngwe moruta o no makala ba gakolo ba tsoga ba kwatile a o tsebe gore molato keng le bona ba sa tlhoka service so santse re fele re ya serviceng mopapa re sware jeng ka moo ke swere from bath eo e rile gona kua tšatši la legono ntate molota ke swere from bath eo e rile gona kua ga professor Mremi from bath ene taelo tše e leng gore ke tša mahlatse ke taelo tše e leng gore di tlo kgona go thuša baswa kudu-kudu ba e leng gore ba hloka mešomo go le le gausi ka lebaka la gore nako e nngwe ntate morota baswa ba kgona gore o kry-e le gore ba re lo tša bona a di sepele gabotse ganeng go ne le maswisi goba dilo tše di lego mo go bona tše di pallišago mahlatse a bona gore a tswelele e a kgonagala go na le baswa ba bantšhi ba e leng gore ba dutse mo magaeng ba maketa mara ga go liagale ba feletša ba latlhitše letoulo jale taelo ye batho ba sa kgone go ka mo re ka go taelo ye tšhetše ka mogara ga e leng gore mošaba ka yona di ba le o kry-e le gore wa bereka mo goba mo mošaba a itshwere ba tšha ditaelo ba ile gore ba tshwanetse ka mogare a le tlogele gabotse a itshwenye batho ba ile gore ba tshwanetse go tata ba letlalo ka mogare mo taelo ya mahlatse e leng gore after effect e kgona
taelo ya mahlatsi e leng batho ba bantši mahlatsi a bona a dulakilwa ba tseba gore lekeng bjalo mola o fona go hlapa ka sešipe ba itšhela ka mogala ga mpata go lebelela bašabalatši ba ka moka gape mo ntatemruta ke sone body bata e leng gore e thuša batho ka moka ba e leng gore ba bangwe ba le mathata a e leng gore mo go bona mo ge ba sepela mo bathong mo ga ba lebelelwe gabotse wa kry-a le gore motho ke mme mo bathong bo ga sepela batho ga ba mo lebelela o ka re wa ba selekiša so jale ye e kgona go fa motho maatla gore setšhaba se mo lebelele gabotse and-e kudu-kudu e thuša gape le gona kua tabeng ya mmereko ka lebaka la gore o kgona gore tate morota o makale motho batho ba hirwa ka moka ga bona go šala yena wa diputšhara gabotse molato keng taelo ye go o tlotse ka yona ke body butter e leng gore go tlotse ka yona then o kgona go lebelela gabotse modimo wa makgowa kudu-kudu le ba le ba di-business ge ba ya mohlho mongwe go diatše ba yang go diria tša mebereko wa bona ge ba tlotse business ya bona e kgona go tswelela ke bolela ka bomme go ba tate ba e le gore ba rekiša tše ba di rekišago o kry-e le gore mme go ba tate wa rekiša mo tseleng o kry-e le gore wa ithekiša mohlho mo rekiša bogobe wa makala batho ga ba reke lebaka ke gore meleko e gona e leng gore ba kgona go e bereka mo go wena gore batho ge ba go bona o ka rena motho lo tša di rekišago ebile di ka se re tswele mogola taelo ntane e kgona go thuša re na le ora cleansing oil e leng gore ke oil e le go tlola ka yona go tlotse ka yona ntate morota o no tšhatšha ka yona ka mokgwa yone mo mohlomong ka mofase ga maoto le mo dintšhing mo then wa kgona go lebellega mo sepela go gona e ke bolela ka go lebellega ke bolela ka batho ba di-business ba e leng gore o kry-e le gore mo di-businesseng mo meeting ba yang gona go ba le problem ya go bakiwa kry-a le gore motho ga tse gore nna nka diang taelo tše o kgona go di reka o senke wa phekola go professor mremi ka lebaka la gore re lemegile gore batho ba bantšhi ba bangwe ba dula kgole and then ba palela ke go fitlha mo re le go gona jale gona ka mokgwa re tlhalositše ka gona ge le ne le mathata le kgona go founa re di romele mo le le go gona jale ke sa bušeletša gape ke re taelo tše o kgona go di reka o senke wa phekolwa ke nyaka batho ba ikušeng tate morota motho o Cape Town a ka se kgone go tla mo taelo tše o kgona go no founa o hlalose bothata ba gago rena ka lebaka la gore rutilwe ka tsona re tlo kgona Ikai. a swanetse ke tate morota le bale ka moswane tla be re le gona mohlatse ba mamo ba le ba hlokago pinki ba ka tla re lemogile gore batho ba bantši ba e leng gore gape le tokološimuthi tokološimuthi ke tokološimuthi o tetsena ka yona go re lemogile gore tate morota bona batho ba bantši ba ne go ditokološimodiriša bona ke le gore ba sepela le tsona ga ba tsore ba tsela ka lela gomana go kuku ka gae re botate morota gona dira le go gola montse mo batho ba bakalela gomang go kuku ka gae le botate mogolo go ne kry-e le gore go gola okoku mo motseng mo batho ba ne gore mokgekolo o ka re ga lokao mokgekolo wa modimo a kry-a le gore ane bothata ke gore ba mapetše leswisi la tokološi e leng gore e dia gore ge batho ba mmona ba mmone e se motho e le gore ga botse re na le taelo e nngwe gape mo re swere le yona ba re ke tlolafole re lemogile gore ntate morota le kgonwa medirong e le fitlha mediro le dumediša meleko le metswalle ya bole e namara la se tsebe gore batho ba ba khuparetšeng ke mola o bonago batho motho wa modirong ga boa modirong o no kry-a re no sefola se se jale taelo ya tlola fole o kgona go itšhela ka re ga dono goba ga se o tlolago ka sona and then wa tlo wa kgona gore meleko ka moka ka lebaka la gore meleko ya di ya kwala ke tsore o sa swere se seng ka motho kona ke sa tsebeng profo ka mo ba re pinki lapa le bose le DSG di fapana ka mroka pinki wa phediša pinki wa phediša ya ke pinki wa phediša o hlapa ka yona ge e le gore wa bona gore bjale mo ke le kgarebe ke no bola ka go reka dilo ba re ke di-frontale di no re jala tšhelete re le bo moroka mosadi ya modimo re ke re ka ya se gore ke a te playstela ke a te tupiša ke a te thala-thala gore ge ke feta mola ke tšea merire ke e biela ka thoko mane monna o tla ba mpona a rata a sa rate jale ke rile ngwe thata morota perfume ngwe se yona mo tšhabotlola ka yona ka gore ka mpakela mathata ge o ka no e re ga tee fela o ya mola shopong morota e thuša thata kudu-kudu ke ratela banna ba bagolo ba go hloka basadi okay e bereka gape le basadi ba go hloka banna e thuša kudu go buša maikutlo gone basadi ba bangwe ba ile ba go bala kgale
ba gobatša ke lebaka la gore mo gongwe ba ile ba se swariwe gabotse so gore maikutlo a la bona a boela kgole so ke na le perfume ngweši yona mo ke e bitša gore ke peka mina lebelela nna fela ga o tlotše ka yona ye moruta o swantse o tlole ka yona o ikemišeditše gore re kgolle gona o nyaka mosadi then mosadi o yang go mo kry-a o swanetše go tephana kwa go mo lebelela pele bothata ba yona ke gore e ne bokotsi ba gore go šetše o tlotše ka yona e ka go biletša ba babedi ba bararo and then wena santse o kgethe mara o seke wa tšea ba batho ba banyetšeng ge o bona o wane reng o mmotse o rawa be ke no ba ke dumediša ke a feta be ke botšiša gore shopo wa gore e kae se ka tlo sa tsena ditabeng sa tlo sa tsena ditabeng o no rawa be ke botšiša gore ke tsemane shopo wa gore e thoko efe and then wa ya koo ka gore go ne batho ba bangwe morota ba ba iteile ka seqhitho sa nnete le ge motho a dumediša batho ba no moroga and then ka nako wena o nyaka mosadi ka nnete mosadi o la le yena ba mmethile ka seqhitho sa gore a seke ba tloga nyakile monna maikemišetšo a rena ke gore banna ba ba senago malapa ba fetse ba bile le malapa basadi ba ba senago malapa ba feleletše ba bile le malapa kudu perfume ye ya pegamina e bereka thata kudu le go batho ba e le go gore ba ne dikgwebo mara se ke nyakang go ba lemoša ke gore e a bitša mo tabeng ya basadi e a bitša mo tabeng ya banna kudu gantši ge ke ntšhetša mosadi wa lapa goba ke ntšhetša monna o e leng gore ke therešo o nyaka go aga lapa ka nnete ga re ntšhe fela o tlo ba le dipotšišo tše re go botšišago tšona and-e re a netefatša gore ke therešo o ka swanela ke go e šomiša na e bereka thata mabapi le tabeng eo ke kgopela batheletši ba tšee dinomoro tša gago gabotse ebile ba theletše le papatšo e bapatšwang mo ba tšee dinomoro kudu ka gore mo bekeng gape ke bile le dipotšišo ma gate go nomoro tšela di reng bjale ke bolaya ke go bala 072-133-6761 a o ba file bale gore ke bolaya ke go bala no morota re tlo ba fa tšona gabotse ke na le di-body butter tša bana ke na le form bath ya bana ke na le face wash ya gore o hlape kudu go batho ba le leng gore ba ba itaile ka seqhitho sa gore ko ka re o sepela ke dilo mo sefatlhegong o ka dithinta di agana ke re ile taelo eo ditaelo tše ge ke di ria so moruta ke di riela gore ge ke le kgole ge motho a nyaka ditaelo a se ka tlhoa sokola a tsebe gore ke nyaka taelo ke a korea ke kry-a taelo wa ikwešiša moruta ya mara ye ya go aga malapa ka mola dikamora tše dintšhi moruta ke mathata fela yeo re santše gabotse ka tšatši le lengwe re no tloga re tlala topic yeo go ne batho ba bangwe moruta ba ka gare ga manyalo a bona a na le di-memorable sex kore like a kgone go gopola ka se se ileng sa diragala ka mola gare ga kamora ela ka gore go o bua o le tate ga o kgone go bapadiša mosadi wa gago o a palelwa ko go bapadiša mosadi wa gago a o tsebe gore mosadi ya gago ga a batamela a iya mola tabeng ya gore a thušege go swana le wena le go le monna o thušege mosadi o batamela jwang and then wena o no bona o le monna o fihlile gate o lokile ka gore tše tharo tsona moruta ya go botša šetše dipalela le masogana ya le masogana matšatši a go ga boima le a loka moruti batheletši taelo tše ka moka ga gona ke bothata bo bogolo professor re hlompha nako marato dinomoro tse ka tsona le ka founela botšhatšo mo le molemo godimo ga taelo tše buletšego nte re lemogilego ba professor re lemogilego ga kgopela bakgalane gore ba mo fe taelo tše and then tše e leng gore o bola ka lemogilego ba professor lemogilego ga kgopela bakgalabe gore ba mo fe taelo tše and then tše e leng gore o bolela ka tšona mo ke gore ba lemogile gore batho ba bantšhi batho ba kgole ba bangwe ba tšhaba go berekiša ditaelo o kry-e le gore mohlomong ke sehlare sa lerwele o tšhaba go se berekiša ka lebaka la gore o bona gore ba tla re mohlomong o ne molekane ya gago o tla re o berekiša dihlare mara ka taelo tše re di badilego o kgona go di berekiša ebile go se bele molao 071 398 1508
071 398 1508 079 170 9862 079 170 9862 lekano ya mola takalana Facebook mo le la DR Mremi la ya inbox la ngwala gore ya ke nagana ke re di kwagetse a ke tsebe le di-line ba ka no jo batho mo buka ba sa jo ba e kwa selo ya ya line moruta o bolela nnete ke kgopela gore ba buke ke tsebe gore go sasa ke tlo bereka batho ba bakae ke lebeletše lebakeng la gore nako magageshu wa tseba go ba bohloko ka nako nngwe o kry-a ile gore batho ba fihlile ka mo and then ba feleletša ile gore ba kgathiwa ba emela gape go tla go berekiwa ka labobedi ene ke rata go tsebiša ba theeletše babogedi gore ge re šetše re fihlile ka mo mmereko e le o montši ke na le mongaka o ke šomišanang le yena e le go ngwana wa ka o e leng gore gantši ge mmereko e le o montši wa nthuša ke Dr. Makweng ba ske ba makala nako nngwe ge ke re ke le referela ka mo go yena ke lebeletše tabeng ya nako go swana le di-emergency ge di šetše di fihlile re a bona gore re berekišana jwang nna le yena ba ske ba makala ba re jwale ke mang moruta jale re tsentšha baledi jwale re tsentšha baledi jwale moruta ke na le perfumoši ye ya ye moruta ke ya motho a sa berekeng wa bere a o bereke wa marketing ba hira batho wena ba go tlogela o tsene sekolo se dile di-certificate di dutse ka mola ebile aowa ke faile nngwe kgolo kudu ga o bone ke motho e tla šiona e tlo go thuša kudu mo e leng gore dilo tša gago di tlo sepela gabotse so a ke sa nyaka go kwa motho a lela re ke a sokola o koko mesifa e a gana maoto a gana o swere ke stroke ka mo gae ya go nento e lokang e tla ke tle go bereke mmelo ko go thobe ona ko go rape ona sasa re a nokeng re a hlapa re a futha re a boa gape ge e le gore o swanetše gore o phase o bolela le badimo ba geno tlo šemele ko e leng mo go wena ka moka noka e gona magagesho itlang re tle re le thušeng ba e leng gore le nyaka go tla go bona ngaka Mremi ka mo hlatlolanang gona mo Jan First magagesho wa founa gone jwale wa re ke nyaka go bona ngaka ebile ke nyaka di-product se ke nyakang go lemoša batho ka sona gore di-product tše ga di dule di-product tša rena ge di seno fihla fela ebile di a spela ke bolela so ka lebaka la gore di-order tša rena tše dintšhi šetše di fela dinomoro tše e leng gore o ka buka go tsona gone jwale ke tše 071 398 1508 071 398 1508 goba o ka founela 072 133 6761 tšeo wa di tseba morotanko ba bušeletše tšoo 072 133 6761 ya re na le kgaetšedi ya rena šo wena mo wena o lokile kudu a ke tshepere ka tla re go tša re wa lela mme ye monna mo monna šile ke dibutse monna gorara madilo di nametše vriwe di andreto wena monna di andreto dumelang sese re bona le kae le bolela re gona le bolela le mošopeadi wa ga Magane ya tšwela pele tšoka skinoto nka tšwela pele ke na le bothata ke tlela ga Dr. Mremi gore a tla nthuše bothata jwa ka bothomi ka 2013 ne ke le pregnant
so ke le pregnant e ke robetse bošego ke bone go tsena motho mo lebotong so motho a go tsena mo lebotong ke bone e le mogala jwa mara ke motsebe ke ra nkapola ka re ke apera nkapola a mpapadiša matswele a fetša roba le nna so go tloga mowe ke mo ka go thomo lemoga selo se se ntshwenyang ka tsoga ka e lata sesi wa ka sa phela sa tšwa hlokofala ka mokokotela ka re sesi ka kwa ke bego ke robetše go na le selo sebe se nroba le se mpapadiša matswele so sesi a ka re selo se be se le ka mokamoreng ya ka ke stayile ka face se tšhabile a robala le nna ke ga ke robala le ena go tloga mowe ke sepela bankiša somewhere then awa go ba kaonenyana bothata bothamega ke tlore e ke jwa ka mongakong ka hwetša sesa ka wele ka kamoreng a wele be ke sa tsebe gore bothata ke nka re ya segale ke boletše le ena ke lekile go mo tsoša gante o šetša hlokofetše nako o be ke na le papaka ke tsošitše papaka ka re tata ka bele motho a re tsena ka ngakong ra rapela re kuka motho le re mmeampeteng motho e latso so ko robetse ka June ka July ga re bala papa ka hlokofala so o fitse re go hlokofala mogala jo le fitse re go hlokofala nto le ya bentse tswela pele e ba wes e robala le nna ke pregnant gana ka moggo so nako nngwe ke go tja intipili di ropetse tša ka go ya ka mo gare ga setho sa ka di tletše maji a maso ke nkawa ke hlalosetša mokgekolo le ena a bona dipolane mola le mola go fihla ke sepela ke ya sepetlele ke ilo belega ge ke fihla sepetlele ke belega a ke fetša go belega ba mpha ngwana ke go robala mo gaufi le nna le nna ke a robala ge ke tsoga ke hloka ngwana ge ke hloka ngwanela ke botšha basadi ba ebe ke na le bona ba re ngwana gago o na le auso mo motšere so also ntshebe le casimir go na le ntho nngwe ke kgopela re lokiše ne ngwana gago kae petlele ngwana ga go ka o diragetšeng kua sepetlele ka nako cousin a gago wa le gona yena sepetlele o diragetšeng kua sepetlele ka nako cousin a gago wa le gona o tsere ngwane nna ke sa robetse a tsere ngwane batho ba bekena le bona ba mpotsa ba re mosadi mo o tsere ngwana and ka nako ke šetse ke le mo sepetlele ke ge ke papa ka a ile o bolokiwa nna ke le sepetlele so ba a ke fihla ka kwa ke hotsa mothoko ke le ngwana ka ke cousin aka ke ya kwa go wena ke a mokgopela o a gana gore a ka se mtšee go na le batho ba ba mo romeng gore a tla mtšee ke re ke bomang gona ba tlo tsena jwang o re rena re ka se ba bone mara bona ba tlo tswa le ena so batho ba go mpotsa bona maina bona ebe ke ba tseba ne ke a ba tseba ke ba ileng gore nako se seo ka bajo before a tlhokofala o itša fo o bolelanyana ka bona ke nkana be ke sure gore na gore gang jwang nke be ke dipotšhana ko gore na cousin a ka le kwa sepetlele ene o tsebile jwang gore na batho bao ke bona ba gore so cause be a confessa dutšentšhe ka sesi wa ka a ntše a swere ngwane manese a dikile go mamoga ngwanela o gane le ena go nyarela moruto mongwe ke a motseba wa lepostolo ka ga thoma ba e botsa ka tabaila a tšea ngwana gore molatlha fase ka mokana ka tšea ngwanaka pele family o ile wa e botsa ka tabaila ke boditše mamaka because ba boti ba ka gantši ba ya magong ba ka go fetša 2 to 3 years ba sa tirae ke gantši ke phela le mamaka ke tlhalosetse mamaka e go ba sepetlele ke nka awa taba ntse e fetše o fela gona moo a senke re tšea ba iša kwa lekua efo ba gore go tšo go amegelejiwa mara cousin a ke tloga mo sepetlele o nretse a re ngwane o le ga o ka motšea e be le namela taxi o se ka fologa tseleng e so cause batho ba ba bego ba nrome ke ba shaeditše ene o kopana le bona tseleng make sure gore o namela transport e leng gore o go beaga e gradeng
so ke tsere ngwana ka ra sepela transport ya re tisha ga re fitile batho ba motho wa botsa ka bona ba ya mo ba santse ba re gatlhanyetse ona ke mkawa molato wa fela kana mo ke fetse ngwana le ntse gola so le sele sa mkhala le se wa gape so ro ba le nna metlile prof a ke tsebe man ke kenya go gopela se sengwe ke kenya go gopela se sengwe a ke tsebe gore re ka berekisha mogorohlwane re o berekisha na ya o ka re go ba le thulano ya mantšu ne ya ke gopela re berekishe mogorohlwane re o berekisha no fetola no tšhintšhana ka mike go ile mohlomong o ka fletša go dira gore a se ka ya tla ka mo go nna okay ke magana gore o ka motho o bapala se sengwe mo re bitše mogalabola wa rena ka mo a tla re thuse ka se sengwe Mpanama, le re go etsa go 98.7. Mamone go 98.7 re ya go tsaba. Riverside, le lena le re go etsa go 98.7. Le gona Mamone go 98.7. Ga Maila le re go etsa go 98.7. Sisibukula FM 98.7 communicating your needs. Reatana Mokoena Madiba company ya Mochel Fersen we collection dilo tsa wa di hlapi di hlartsa di phoofolo di karata le goma ya go hlagola di trekere di bona TLB tawile le re dira go ena company di bus le tsona di bona tsa maeto go ya go la gausi di ntlo tsa tsala mari le tsona se bona go ena Midas ke le kisha gape di ice cubes se di fati tsona di bona very fresh le tla go ena Madiba company se di mo ikopanisheng le bona go 072 497 9837 goba 013 265 1162 wena Madiba company Mochel First re go tlisitsa bona 99 rand fela batho mo steel roof tile mo bona ka moka ka 119 rand 90 ka iti le 20 liters Sutherland Gold mo penta ceiling ka mebala ya go fapafapana ka 599 rand fela di specialty di thoma 1 June go fitlha 27 July 2024 la tu you save and score. Alright, metserne re botsa ga botsore ke masome pedi tee go itswela fela go irigela ya bo le some magoshong re itemogetse mathata ka fa re tloga re ga botse jwale taba tša rena di kopana ga botse se se le kae re gona o kone batamela prof se ka motšhaba morago ka di motho ya ke gopela motho mataba tša gago ne okay ya taba tša ka sela ka tsela ke na le bothata jo ke bo lemogile ka 2013 ge ke be ke le pregnant ke na le 9 months ke re le ke robetse bošego ka bona mogala jo mongwe a tswelela mo festereng mogala jo a ke mo tsebe so o tsene a fihla a nkapola a mpapadiša matswela a robala le nna ge ke tsoga ke lemoga gore go bo gona le selo se robetse le nna ke kganiša jaaka ka moreng ya sesi wa ka ge ke fihla ke mmotša gore gape go na le selo se be se nkanya matswele se robala le nna gore nto e be le ka moreng ya ka ke itaile ka face tšhabile go sa le jwalo ke moka awa go fihla nako gore go fitšo ba le bolwetsenyane jo bonnyane like fo sore ke fulunyana go fo tetebanenyana so be ke na le sese ka mosagaro ka moka sese ka pele go tloga mo e ke re ke a toilet ge ke wa ka toilet khotse sese ka wile ke a motsusha a sa tsoge ke mka napile ke bitša papa ka o tsena ka kwa ra morapela ra mokuka re mmea mpeteng ra motsusha ga a tsoge ka nako e sesi wa ka ke nana ke re bele ka June ka July ntata ka ke ga le ena thoma ga robala selo se se ntse se sa le busy le nna se ntshwenya se robala le nna ke ge ke ya sepetlele ke ilo belega ge ke fihla sepetlele ke fetša go belega ba beile ngwana mo tlase gaka ge ke tsoga ke hwetša ngwana a gona ke botšiša basadi ba ke na le go le bona ba mpotša ba re ngwana o tsere ke a o somommo so
a ke ya ka kwa khwetsa a so gone ke cousin aka go cousin aka ke ya morela ke re awi o thomme a ijetsa go jetsa ka ke sa tse o re jejile keng so ke ya morela ke re a wa motswala ntlisha ngwane ke mokuke o a tonya o gana nae o re ba moronni ba itsetla motse a ska wa noši ke re romme ke bomang so o mpotsa maina batho bana ke re jalo o tswa jwang le yena mokare ke go na le ma security o rile ko tswa le yena wena o ka sampone go rega gore mana sala a tle ka go nyarela ntato mongwe moruta le postolo a rapelela mola ibila mothola lahla ngwanula ke ka mangwane la ka ke boela le yena ke robala ge ke fihla gae mama ka ba shetša noši ene be go na le dikgomo ya dikgomong so ya ba gore ke tetšhalela le ngwana ke fepa ngwana mola le mole bošego jo ge ke fihla gae ka setswetši sona se mogala jole a boa gape a robala le nna mpapadiša matsolo a anya jole ke a bona gore a tšwa maswi ke moka go fetile beke ke sa botse ya botswetša seng ke hlalosetša mama mara beke itše go fela ka hlalosetša mokgekolo ka re gape go na le nto ngwe ya ntshwenya ntole ke ba ko botse ka yone e sa buile gape sa nyenya matswelana ebile o robala le nna so a ke tsebe gore na mama ka e beya le maybe be a e sore ke di-stress tša mahu a go hlokagala a ke tsebe gore bothata e beleng so awa re fetile mola ke ntse ke ba motswetši ke šitše ke tlwaetše gore ka nako so go tsena selo se robala le nna kore be ke sa tlo ke sena maatla cause ge e tsena be ke ikwa ke mmona ke mara ke sena maatla go mothiba ke sena maatla a gore ya selo so nako nngwe ke founela twin sister ka ke mo hlalosetše ka situation ke leng ka gare ga yone nako nngwe advice gore sepele kerekeng ke mokana ke aya kerekeng ke aya ba nthuša ba ka no nthuša be ke nyana bolela sesi o se ka tshwenyega kerekeng ba ka be ba nthuša beke ke nkana after beke selo se le se boa gape ke šetše ke se tlwaetse gore ke phela le monna ka moako ka maabana ke bolela ya tlile jerope tša ka sa ba tša ntshweditletse madi cause e na le go ntšipa ke a ikore ya ntšipa a ke rana go bula jerope ya ntšipa ntea ka ditlapa gale ke go motse jabe ke lapile ke sa kgona matheka ka baba mokolo wa baba ke kgone wa mapetelele so o bile ka gare ga taba ye go tloga 2013 11 years go njwale prof ya a bona ntate moruta ke rata go tsebiša batheeletši le babogedi ka mola Facebook gore taba tša sesi di riagalela bo sesi ba bantši ene nnete o kwa bohloko wa bona moruta ditokolosi di a fapana go na le thokolosi ya go bolela go na le thokolosi ya go robala le mosadi go na le thokolosi ya go nyanya matswele thokolosi di ga di swane thokolosi ya go nyanya matswele ke ya lesea thokolosi ya go robala le wena ke ya mogala bo e leng gore mo gone ba e dirile ka lebitla lela ka mogare ga lapa go ba lebitla le le sa le tsebeng thokolosi ga e tla godimo ga mmele wa motho e tla ka morero wa mathomo ko gore sesi ga ba mo file thokolosi ya lesea sesi ba nyaka go bona ngwane mongwe mongwe a ba le yena o tlo feleletša tsena ka gare ga mokgwa o e leng gore kwa di-miscarriage bothata ba gore a phela opelwa gobane thokolosi ya lesea e phela ka maswi a mosadi ge e tla go wena e go latelela straight mo matsweleng ya go nyanya ene e tlo dira gore mmele wa gago o boele kore o fele ene e tlo feleletša e ria sesi gore a dire eng a sepele mo gongwe a e tla go fetša a e ba le kore a e ba le balekane wa sepela a e ba le balekane wa sepela ka lebaka la gore nthwela e rata go bona mo e dutse go gona ya nya ke motho ga o e ba le motho o tlo dula le o a tsamaya wa leka go dula le o a tsamaya e tlo moraka ke bile le go nyako tseba prof gore papa go ngwana gage o kae tata ngwane ke sale ke ba preke re tšera bonana le ge ngwana ke fetša go belega re tšera bonana mara ga re sa le ka moka
sa le a fotla 2 to 3 times a napile a tsamaya le lwele a sa nkarara ga a tsamaya o ile a reng mo go wena o fo gomole o kire ke be ke mo founela ke re a kena ngwana ana di-pampers and then e be gore a can respond nako ngwe ntika disene nako ngwe ke bona mfonela re ke mo gating tlo tse di-pampers tsa ngwana so ne fo ba ntonyana tsa mohuto a napile a tloga ke nyako kuša taba ya bophelo bja lena ka morago o kopana le selo se o kopaneng le sona and then le ga a tlile gae gore mohlho mongwe o nagana gore o ka no ba go nna le se a itemogetseng sona goba wene o bone diphetogo go yena ka morago a gore mohlho mongwe o kopaneng se o kopaneng le sona before e be a le sharp ya nto ke fitse gore ge ke 2013 net fele ke ba pregnant ya thoma ke ga thoma go tšhetšhela morago le yena sa tlo re sa kwane and jalo e šetšeng re tše bothata go swana le ga doctor boletse ke šetše ke tlwaetše ebile gore banna ba awa ba fo tsena ba feta ebile a ke sa ba ke pelo ebile a ke sa wariša ke motho ke fore ke bophelo re tlo fo bona o boletse ntho ngwe gore se se ya go hlokofetse jwang papa go hlokofetse jwang yena ntata ka ntšeawa ka mmaele a kgata ke letlapa loto then a tswa ntho ka morago ga loto ntho ele ya fola e be tswa diboko mara ya fola ya tla ya boa gape ya tswa ka mpele ga loto a fola fodi mara ka morago ga lehuda se seaka ke tsebe re go re agetšeng ka re napile o ile a thomega gona mo awa then a sa tlwa sa bolela re tše kare be ke fo bane mamaka ka molapeng re tše kare go pajile sa nka a tsoga šediwe prof ya wa tseba go diagalang lapa le la ga bosesi batho ba bošego ba le sentše ba itiretse bo ithatelo ka gare ga lona ba tšere lapa le la ba le ria la bona ba tšea bana ba ka mola ba pala ka bona ka mokgo bona ba nyakang ka gona wa bona ntate morota thokolosi ke a di bona di le maatla mara thokolosi ya lesea e kotsi thata gobane re phela le yona ka gare ga lapa go le malapa mantši a e le go gore ka gare ga ona ba agile godimo ga mabitla masea ene a ba awe ene masea ao ke ya ile go gore batho ba rile dithokolosi ka ona ba roma ona gore bana ba phele maphelo a boima wa bona bophelo bo sesia bophela thokolosi ya lesea ba e dira ka lesea la ka gae a ba irie ka lesea le lengwe la ka ntle ba iria ka lesea le leng ka gae mogala bowo se se ya mmonang se se ba monyalantšhitše le thokolosi yena a sa tsebe o na le spiritual husband o nyetše ka semoya santše re mo kgaogantšhe le ntho phaofolo ye e tloge mo go yena a kgone go ba le bophelo gobane sa le monyane bona mogala bo ga a gana go mo tsentšha ka gare ga digwara o mmula dirope ka gang o reipa ke tokološi o tla go e swadiša kae tokolosi o bona ge re bolela ka tokolosi ke challenge e kgolo gobane batho ba bantši e ya ba tshwenya ene tokolosi go e ntšha mothong o santse o e ntšhe o be o ye go e raka ka gabo o e rake ka gabo go kgona o e bolaye tokolosi eo ka gore o a hlapa o hlapela tokolosi a o e bolaye e a tsoga e boa go mothola gape e fola matšatšinyana wa mo kore ke ya kerekeng ke fola matšatšinyana ka morago ga matšatši thokolosi ele e buile gape so go ya le ka mokgwa go leng ka gona ntate morota sese o swanetše go berekiwa marari ya go robatša le masea a leng gona lesea la gago nka go nkwiša bohloko gore motho o ba nyako le tšea kua geno o rialo ka ke le mmotšiša gore o iša ka e seale o ile re batho ba ba mo romileng ba re batle ba rieng ka lone o itšare go na le basadi ba bang ba itšatla ba tla ba tšee ngwane basadi ba wa ba bolelang le bona ke ba gešo so
a sa nka mpotsa gore ba ile ro yang ka ngwanela ge ke tšea ngwanele ka gare ge o thoma o sepela le ngwane se ke wa be wa namela taxi ka re batho ba ba šetse ba bone gore ke ba šaeditše o kopana le bona tseleng ba ile o tšea ngwaneno eno ka se bone gore ba mo tšere napile ke tsomile koloing ke šitše gae straight gona ka mokgola cousin a go bolela ka gona basadi bala ke kopane nabo re fapane ka ditsela ka re bone be ba sepela ka maoto ba ya monna ko go fologa gona so nna ra tsela ka koloi ra fihla ka gae ke moka jwano ke na le abuti wa ka gae le yena e be a santse o tla ntšhimagadi ka di 10 August a ke bolela so mental wa gago disturbed ka re ba moteile ka lefofonyane ba moteile ka lefofonyane a gona mo gae sepetse le mamaka ba mo išitše somewhere mo e leng gore mamaka nna a sa nke a nyako mpotsa gore mo išitše kae ka ra ke be ke re ke nyako montšha gore re re jwang so a ke tsebe mamaka a se nke a nyako go nkwa gore na re jwang ke founetše go se sebaka ka re gape tlanye re ke re bontšhaneng gore na puito a rena re tlo re ya jwang ka ena ka gore re ka se letele motho mongwe makoti a tlo re tšela decision a tšea ngwana a borena le mamma re setse gore ba iša kae so mogekolo a senke kona le taba rena re fitše kuša gore ka gore re bana ebile re sa le ka fase ga molao wa gago re santse re fo mokwa se a se bolelago napile kore a ke gopola yona tabe o le bošego le yona a eng robatše ka gore go fitše o hlakahlakana ebile a re kwane ka kwa lapeng re jele monyane wa twins laka e fo ba rena dikgarebe fela go buti ba ka ba sona ka ga e be re le 11 bašimanyana ba le 7 bannyana re le 4 go hlokofetše le kgarebe le lesogwana go jwale go šetše masogwana 6 le kgarebe tše 3 mara masogwana le ka moka a re kwane ka kwa lapeng a re kwane le nna ke kgone go ba llela a ke nyaka thušo ke tsoma se seng a o kwane le bona ba le kae a ba jule mo gae ba makgweng ge ba tlile mo gae o re mo gae a ba ga re se ntwa a ke tlo thoma le botsa gore ntwa e thome kae a boteo wa ka ya go hlokofala o hoditše accident ke moka hoditše go accident ba re tše re 3 days re tsomane le abuti a rena re sa tsebe gore o kae gante o hoditše accident mo kgapamaši ra mo hwetša ge re mo hwetša re ba founela ba re ba etla re bešitše mosadi ya puti gore a tle kwa re tsamaile mosadi ya puti ra e kwa mošareng e ba fihla mošareng ba re mosadi ya puti a tsene ka mo ba kgopela yena le mamaka mosadi ya puti o ganne jwale ka nako le re le gana ko mošareng re thoma go complaina gore wa e o gana go ya o bona monna a gago na ke nkana bo abuti ba rena ke gona mo dikgagang tša go thoma gona gore o ka re rena re tlo hlakiša ngwane mongwe napile ra tšwa go tšona senke re napa re dišala morago so bo abuti ba ka before lehule la mogolo a bona le kgale bone be ba sa tle gae ka diswai ke re le nna ka ba tloela mo e leng gore nka ba botsa taba tšaka kore ke a ba tšhaba nka re ke batho ba ka ntle ka re ba tšea nako ba sa tle gae le mmeu yena ya ba jwang a batle ba tlo bona gore na go rega ba bolela ka difounu a ba nyako tseba gore seemo se jwang e re ba botšiša re wa re sa tle gae ka re ke dutse le mogekolo ka kwa lapeng ke re nako nngwe Christmas re fo ja re sena selo ke ba botse ke re gante wa ile sa re ke le tša go ja wa ile sa tle gae ka ra botša bona e ba eng ba re bona ba tlile mo gae ya ba boela magweng dilo tša bona di ba wesa go sa loka selo ke re jwale what about ka maphelo a rena re dutse mo go le jwale o bolela taba gore magekolo o sepetse le ngwaneno kgaetšedi ya go a kere o išitše ke mogekolo mo mo išitšeng gona go be o išitše ke mosadi ya gago o sepetse le mosadi ya gage le sogwana la bo mosadi le mamaka mogekolo o ile o dirang ba bang ba ile ke mang ya go tsebang mo go diregang ke nagana ke re makoti wa go tseba o ka re a ke sure ke fitše o kwa ge ba bolela o ka re maloma makoti ke motho wa go thuša batho so ba boletse gona ka mogolo nna be ke sa re ke a solasola koloi napile ya tsene ya barwa le ba sepela lebaka la gore mogekolo a ekwa kore ye puti be a šetše le mmatswale le mosadi mmatswale ya mmereko mosadi a gago o boetse magweng a boetse magweng o ra gore ga ile o šana le motho mamaka o toroile o ile mola ke ka jalo ke šetše le ngwane fela
jone ke a boifa ke fo kwa dilo je ke tima kwa bošego jo ka moka ke folela ke dutse mo mpeteng ke thaditse dilo di rarela motso ya wa tseba mo go nyakega batswadi ge re ka kry-a batswadi mo go sesi utloloka that's why ke re lapa le la bosesi ba le sentše the general lapa le ba le sentše ba bapadile ka lona ba itiretse boithatelo ba bone gore ka mogare ga lapa le go a tsenega ebile bana ba lapa le ba ka itirela ka mokgwa ba nyakang ka gona nto nna nka go botsang yona she le sa tlo tlhagela ke mathata solang ka le saime ka maoto mara ka re wena o tlile mo swantse re kopantšhe le batswadi ba gago mmago kae o ile kae o sepetse o ile mo ba išitseng a boteaka nna a sampotse gore ke kae le ya kwana wena le mamago ke dula le yena re ya kwana mara go thoma maloba o ntšhentšheditše re ya kwana mara since go thoma maloba go tlile ba makoti le ngwana gabo ba tšea abuti wa ka o ntšhentšheditše ka re nna be ke sa re ba se ka motšea be ke mmontšhe gore motho ke makoti re santse re fetolele as family re bone rona abuti a rena re meiša kae bona ba se ka re tšeela di-decision e sefu ka re e abuti a rena ana bana ba gabo ema ke makoti ka abuti o mofe yene ya ba jwang o makoti wa go lokiša monna wa gage o monyetše sala mo tsebela ka lapeng be a sa ile mo ntšhetša magadi ka di-10 August ba family ba reng bona ka mo lapeng lena le bomalome ba lena bo malome ba reng lena le borangwane a rena bo malome wa tsa ka kwa gae ke no re motswadi wa rena nna re fitse go la re le batho ba le ba gore mola ga re ene re shetse re tlwaetse gore le ge re na le mathata re tšhaba go ba tlhalosetse ka re go di kanto le gore mola ga re o tse ke tlo di mo tseba gore go baneng ba le botsa gore mola le kole goreng go thweng ka moba ke re gore botsa gore ke ga mang a ka kwa selo a re a kwa selo le nna ke fitse go la go le jwalo gore borangwane le bo malome a re ba tlhalosetse mara nna ke ile ka ba botsa taba tše ke ba tlhaloseditše situation e bego e le gore so ba mpotsa ba re ka gore wene o sa le ka lapeng a o bereke se ka tshela molao ka re mokgekolo ya ka kwata ge o mo control o tlo go raka ka molapeng fo letela yena a re fo tshepang gore mo ngwana borena ilego o tlo ba kaone re tlo letela yena o gongwe a tlo re botsa ditaba wa tsere ye ke morota ya mbage le ngwetši ya gage a ke nyake re e tsene kudu gobane abuti o ile lefelong la pholo mo go lokologileng motswadi gona sesi o raete nkebe ba e boledišane mara sesi ga jale a tswa lebeletše mathata a gage ka gore o ne a gage a nyakang yena mathata ge o ka hlakantšha a tlo go fa bothata a re thuše wena abuti o ile go thušega a re be le tshepa gore kua ileng go thušega o tla thušega wena mama go ke re o tswile ka difata le wena o tswa ka difata le wena e tla gore ena re go thuše bene ge abuti a boa lokile le wena o boa o lokile lapa le la le lokile ka gageno go ne pholo ngwana o re a mo thuša wa gago wena raka mogala bo o nyalaneng le yena o sa mo tsebe raka lesea le ba go romelang ka lona le go nyanyang matswele re a go thuša gore o be le lapa o be le molekani mahlatsi ya gago a boe o be le tšwelopele ya bophelo o swane le basadi ba bangwe ba le malapeng a bona šutelela bo makoti mara ka tsela e right gobane mamago wa mmona šetse ya mogela bo makoti go ra gore le lena le santše le bone pele le wena bophelo ba gago kgaetšedi aka o rile ga botse go tlile mo re tlo go thuša fela mamago santše a tsebe re o thušwa kae thuša ke mang ke nna ka mohuta mang
e dula kae gona o thuswa ka eng gobane mamago ba sa lemoge gore o ne balwetse ba babedi ka kua gae o ile wa mmotsa mmago gore o sa tlhela ke mogalabe ka kua gare ga lapa la geng ke ile ka mmotsa nako le ke sa re moimana le nako ke le motswetši go na le ke tswile dilo mo ke motlhaloseditše ke moleditše ka re bona ke tswileng ke mokane ke gampotsa gore maybe ke maja magolo ke rawa bešoga ke roetše go na le nto nngwe e nte ya ropitše so e be nte so jola e sa ntea e ntšipa ke mokane e ntšipa ke na matla go di tswalela ke a bula ene go bula e bereka mmereko wa yona ai ke bula e bereka mmereko wa yona e fetse ka ga nna ene ntoela joe ntlontshwarele e tsefiša go feta batho ba ba rena ke re a bolela ga je sko tsenyega bolela ya tsefiša mo e leng gore o tlo tshola gore bo o se tswallang ke jale ga jedi mpuotse nna ke go tseba ntopofore ga jedi gore ntho e ya tsefiša e nnate nto le tsefiša ka kujukuju jano jale gobane mo gana awa matheka ka le mokoloka wa baba ga ne buelela ga kae e fotlhwela go sa ba go se eng tlogele e go tlogela ka nako mang ga e sepela ka bo 3 ke a itloga mo go nna ke bona ka morago fela go swana le ga e tsena ke bona sefega se fela mo ke fo bona malejo le ga nkisa ke kwa malejo a yona gore ntlhaba ka malejo then ga e sepela e riang ke fo bona ka morago gore motho a tswago mo go nna ke motho a mogalajo ra gore monna mogala bo o tloga bereka go feta masogana o gatlana ke a go botsa jo mothele o ka re o mwele e fitlhiša mo inyakang ene raka batho ba rena nna o tsae awa a ke re mara ya go kgotsofatša mare awa ga se nto e leng gore e swanetse gore e robalele le rena kare e šitše ga botse e ntshintši maji yaka kere ke lebeletse kare ke na le go fetša kgwedi ka moka ke ya dipheroteng then go ya dipheroteng ya go tlogela a e ntlogele e bereka ka nna ke moka ka moswane ke hwetša di-cloth tše ntshontsontsho ena di itswa dikgothoga di a baba rare ga e tsene tšhemong a ite buale nne a e mo tlogele moo awa a kere ke ya ka thukwetse ka le nna kere ke ya ka moetse ka moswane o bela sefela gore go diegang awa ke matheka a baba ke tsofale ke palale ke go inama ke suela ke palale ke go hlatswa ke hlatsetswa ngwane ke fo hlatswa paro tše pedi tše tharokane gapele ka hlatswa tše pedi tše tharokane batho ba nkgotsa ke ra ba tsebe gore ke isaneleng mpotse mo e tla ka sebopego sa motho o mo tsebang goba e tla ka a ke motsebe mogala jole gore ke mang ene o tsofetse a ke motsebe mara wa di bereka ka kuju ene o tla a šetse ka lepona ebile a apare fo fitlha a tsenelela wa tsa le ke dingwe batheletši a di bolela ba tla go ke o kare ke ditoro prof ba go ke o kare ke maaka ene nna ke a mo kwešiša o suo o bolela se e le go nnete eupša se mo kweša bohloko tokološi e a tsena ka digwareng e go nyaka o le ka dishopong mose ya ke ile ka kwa ne ya uso mongwe ba re nthwele e kgone molata a dutšile batho ba re le no le dutše solano mo kwa tša dira di medumo e mengwe ya go tseba ke yena e fitlhile ya ba tsenelela banna bona ba topotsa gore ba ne le basadi solanka banna ba sa iše madume aowa mpotse monna ba šitše ba gore ba ja le mogalabe monna sa le moswaso monna wa bona gore ga dira ka ese ke na 31 a kere ke a sepela yo wa tsaekeng e ntirela bobe jo bongwe kore kera ke e file gore molawa monna šolo o ye mo nkemetse monnela ke batamele wa sepela ke re maybe ke yone ka gore mokolo wa ka o fo imelega a ke kgone selo ngwana wa gago ke eng ke mošemane mošimane allright
ga e tšedi ya karagane yona ya tsefa e go iša mo nyaka mara re swantse re e rake monna o mo kry-ang re tla mo fa BSG o tla feta mogala boo ka maatla ka lebaka la gore moruta a ra swanela go ya le bosi ba tokološi re swanetse re e rake o tla re ga a kry-ile mogalabe o tla kry-a DSG o tla bereka go feta thokolosi eo ka gore monna o monna a re nyake a berekana le wena ka tsela ya berekang ka yona ga itšedi ya ka go sa santse o tle ka mo hlatlolanang o tlo o kry-e thušo re bone gore re bereka jwang ke go thuše o kgone go ba jwale ka mosadi ka lebaka la gore ke ne balli ba ba mmola ke tlo go thuša go jwale re bone gore re ka bereka ka mokgwa mohutamang ke tšhaba gore tokološi ge re ka e tlogela ba tlo dia tokološi e yang go swarelela ngwane o la gago Maloba le ene ke nagana ke re o šetše a tsenetše ka gore o na le go fore tšhentšhetša o ke ra re ke iša ka matlapa nna le mamma re dutše ka ngakong ene maatla a gagwe yo o ne mengwaga me kae ngwana o na le 13 Maloba ke be ke apeile bušwa ke re ke apetse mamma o ge le komiki tša mobu ke di hweditše ka gare ga bušwa ke hudu bakgwedi tša mobu and last year ka November e be a bajwa a teile ke stroke ka miša mothong ba moria ba shapa jwane le ena ke šetše ke gakane ga se ngwane ke motsebang ke fošetše ke folela yena gore jwale a ile ngwana e le so ke moka go tlo riaga jwang ka gore le yena o a hlaka ke re ke mo lebeletše nako nngwe re go na le nto nngwe pheine nngwe motiamo e fihla ka morago bala ke go ya sekolong ke tsona tšeo prof mama ke lo sa gago se fihlile ditsebeng tše di kwang ne ba tlo go thuša kgaetšedi thušo o swanetše a ikereye thušo o swanetše a ikereye ntate moruta lebaka la gore a kry-e thušo ke gore dilo tša gage di tle di kgone go loka di ba gabotse se seaka nna ke tlo bona re ko go direla eng jale ka ge ke le ngaka se ke go tshepišang ke gore thokolosi e tlo sepela ke le monno mongwe ke bereka le yena o bereka ka thokolosi fela a bereke ka malwetši a mantši ke gahlane le monno mo Mabane ke ngaka setšo o bereka ka thokolosi a bereke ka malwetši a go ya kua thokolosi o nyaka ya go bolela o nyaka ya go nyanya matswele o nyaka ya go tutuma ka godimo ga ntlo o nyaka thokolosi ya go lephela e tsena ka digwareng o nyaka thokolosi ya go gološa le bageno o nyaka thokolosi e leng gore ka mogare ga lapa e hlola mmukubuku e ile gore batho ba seke ba go nyaka ke na le yena kgaetšedi ya ka o tlile diatlentše di-right ke boletše ka re nna ke ngaka go bereka le mangaka kere so ko go iša go motho a specializang ka tokološi o tlo go thuša ke shop wena re go admita o tla kua gae o tlo dula le rena ke ditša ngakela o tlo go alafa nkwešiša wa fola wa tla wa dia testimonial mo ya go botša batho gore bona nna ke fodile ke fodišitše ke ngaka mokete ka lebaka la moremi wa nkwešiša go botša ka motho o be ke ne le yena Mabane o bereka ka tokološi ya sepela e a se selo nne ya lebaka le legolo la gore ke nyaka motho go bereka ka thokolosi straight ke lebaka la gore batho ba bantši ba lela ka tokološi so re a itloša o re bušetša morago re kore re fetša mo re bušetša go monga yona raka monatola sese ya monatola o re no e go fihliša mo yen ra o raka kere malefolokiša bena go kwa bona ke kwele bašo bathekasa le bona wena o tlogele go tsefala ke ditokološi ke tlhalefele mogoiriago ya no ga gona molato bona malefo mola a napa go thuše go sa kgaetšedi ya ka ge ke ya go hlapiša ke ya go nyaka kere re nyaka re le wena re napa re thome re go thuša kere mogala bola wa go raka thokolosi o tla ba le mo right go tsena balli ba bangwe ba ke rialo
Professor Moremi ke ngaka ya setso yena o thusa ka malwetse a latelago stroke sefolane tekolosi go tlhoka boroko go tlasešwa le a mangwe ebile o pekola ka meropa gape le ka ditaola ba mošupologo o mongwe le o mongwe o etsagala go lenaneo la love train le Ismail Morota go thoma ka iri ya senyere bosigo go fitla ka iri ya lesomepedi bosigo bao ba ratago go ka tlhatlhofiwa o etsagala ka la bobedi le lengwe le lengwe ka go la Jenfest Tlhapelanang Center go botsa dintlha ka botlalo o ka leletša Mr. Malefu mo nomorong ye 072 133 6761 goba Mamoreni mo nomorong ye 071 398 1508. Professor Moremi o tša baroka metsiketse la re labantše go iri ya bolesomete baeng ba rena šiba prof ya re ne le mama Shwena mo mama re a go amogela o tlo o bolela leina wa bolela gore ke mama ke mang o tswa kae gae a kgone go thušega o kgone go thušega o re botse dilo ka mokana ga tsona ya o eme ga botselaki alright ene re emelele gannyane motswadi yaka Malefu o tla go biela mama setulo ga botse e emelela gannyane motswadi yaka ba go lokišetše ene tšo bapala se sengwe Morota ya ba kgone go lokišetša motswadi Professor Moremi ke ngaka ya setso yena o thusa ka malwetse a latelago stroke sefolane tekolosi go tlhoka boroko go tlasešwa le a mangwe ebile o pekola ka meropa gape le ka ditaola ba mošupologo o mongwe le o mongwe o etsagala go lenaneo la love train le Ismail Morota go thoma ka iri ya senyere bosigo go fitla ka iri ya lesomepedi bosigo bao ba ratago go ka tlhatlhofiwa o etsagala ka la bobedi le lengwe le lengwe ka go la Jenfest ke ba gae ba re dira ka mokgometse ke metlhana nnete gona re lebantše go iri ya bolesomete šibao prof a ge mama le ka tepolela gore ke mang le tswa kae gae le hloka thušwa mohuta mang ga tseba gore le thuša jwa motswadi yaka Thobela le bolela le Monyamane go tswa Ntšhabeleng ga Sekhukhune ya ke motho e leng gore ke nele bothata jwa malwetse o tlogeng kgale kore a ke kaonafale ke tsena mo ke tswa a go ne thušo ke e hwetšang bothata ba malwetse ke mama malwetse a lengwe go nna ka mantši mara a ke mathoma ya ske a ile gore go ne a sekgowa le seke la napa la bala kudua kere a ge motswadi yaka a sekgowa gona a gona go bolela nnete malwetse a sekgowa go nna a gona ene ba malwetse e leng gore a notla ke gotse o thoma kwa maotong kwa maoto a fiša a baba nako ntšha a roromela ke palela ko go sepela ka re ke tlawa le ga ke eme ke nka ya bataba hlogo le modokologo a fedi nako nkgwetse ke re mhlomong ke hloka madi goba go diregang ke šomiša dilo tša go oketša madi le go oketša metsi mara o tshwane ba gona ten ra tsena ka teng e awa kore go ne le selo ka mogare se a sepela nako ntši gore ke ya ja ya di sega se ka re se ne selo sepoloka tša go ja tšeo ka re o tahlatša ene ke kgale go bolela nnete ke kgale ene ke sa dule ke ema go sene ba reng a re kgone ba re a kgona ke tšholela ditšhalete mara kgolwa ke e bone ke mo motho ka nako tseba gore ge mo sepelang gona ke eng se ba ileng ba go lemoša sona ka dilo tše di go tshwenyang gore se ka no ba se hlolwa ke se ba re ke eng go mpotša nnete gona nka le botša maaka malome ka gore go nna bane gore reka taelo so e tlo go thuša e šomiše matšatši a maka o ile kwa o ena taelo o ile o ekwa re gabotsebotse ebile nkolo maka le mala ga go thoma tšatši a medikolo bore kore wa lenkgetša le madi mara bokaone jona ke bokgetše a ke gane o sepetse batho ba ba lebaneng ke sepetse batho ba lebaneng a gona le wa go utulela goba go thulela gore ga botsebotse mo re bona e ke o ka re o dirile ka gore goba o phošitše ka gore ai nka le botša maaka e no ba re motho a go tša re nto e le nngwe ke selešo ola le ena re nto e le nngwe ke selešo mara dilo tše ke di šomišitšeng awa ga ke sa tseba a go ne le ke reng ke ile ka e šomiša beke tše pedi ka kwa ke le kaone ka mokwa tsore motho a go fa ditaelo gore ye ga e fela o šomiše ye ga e fela o šomiše šetse le ba bophelo mara ke bone bokaone felo o no phela ka ditaelo mara ga o ko bokaone ga o bone selo a ke bone bokaone malome Shidiyo prof ya
la o bereka motse mama goba o no pheta wena a le bereke motse awa no phethela nna okay bana ba right a le ne mafu ka gae makhu batsadi a ba gona ba robetse a re ne le batswadi alright ke tsona fela goba go ne mo le ka boketšang ke re ge ke tsena ko go fa tlhahlo go fehla go felelela le boroko ga botse ka mogae yona a bogo re no tsena ka ngakong jale ka mang le mang mara boroko jona a bogo ona bolela nnete go riegang gore go se ka ba le boroko gore batho ba bolela batho ba sepela mara gore ke a lebelela a o bone motho nako ngwe go ka re go ne le motho se re toje sepela ka mogae ka mo a re ka ikamela a o bone selo go sa sa go bona mehlala diphoofolo mo jarateng mara hanke o e bona mehlala dinoga mogare ga lapang mo jarateng le ka letlhong ke e bona mara mehlala yona ke e bona ya ntate Morota tama a ke thushe mma Monyamane go tswa gona mo gae ga Sekhukhune bothata ba mma gore na o lla ka maoto maoto a hlola ke dilo tša go epela ka gae maoto a hlola ke dilo tša go epela ka gae ene maoto ke bothata bo bogolo gobane maoto a bolaya fela batho ba tšea gannyane motswadi lapa le la geno ba ipetše dilo lapa le o dulang ka go lona ba go gobatša ka dilo tše o di ratang ene di tlo go babiša maoto a tlo ba le dihlabi gobane ga re tsebe gore ba epetšeng mola santse re ye go nyaka go tseba re be re epolele le dilo tše di leng mola di tswelele molaleng di bonale ge o se ebe wa dintšha o ka se tsogo o fodile o ka phetha ditaelo o ka nwa treatment ya go fapana gobane go tsena ka gare ga lapa o gata dilo tšela di sa nyakegeng ka gare ga motse ebile di a boa di imela le dihlare tšeo di swereng le ditaelo the source of food maoto a gago a tlo kry-a kalafi ka morago ga gore mootlo o ba go bietše go ona o go hlabang re o tloše tseleng solanka gate ya geno ba iphikile ka mohlare o e lego gore ko wa mootlwa ge o etswa wa go gata wa go hlaba wa ka ntle o nyaka thušo go boa o sa go gata wa go hlaba o berekela morago tabeng ya maoto gore re a kgone re santse re ye go epolela dilo tše go sasa bosasa ge letšatši le hlaba re santse re ke re ntšhe dilo tše di go tshwenyang kua gae tše re alafa maoto moo meleko ye le e ratang e bakela batho stroke gobane meleko go fetša go gata o sepela le mmele ke sewa o tshwenya ke modukologo o tshwenya ke hlogo gobane morero wa dilo tše ke gore di go bee fase di go iše fase modukologo o tlanka bontši o tlo go iša fase tšatši le lengwene o tlo palela ko go tsoga mmele wa motho o bolela le motho o swana le koloi ge koloi se right e go lemoša pele before e tlo ema mmele wa gago go go botša gore ke le modukologo o montši o re mmaemelela ge o ka se o ka lokanele o tlo o dula wa tla wa kukiwa wa kwa sa re o ye go lokišiwa mmele go pala modukologo re santse re o lokiše hlogo e go opang re santse re e lokiše ke stroke mama swanetše re lwe le sona o ne bothata ba seješo se kotsi thata wa bona seješo se kotsi go ba be seješo ba kgona go gošiša sona o gole o ne le sona se gola ka mogare ga teng ke bolela so batho ba rurugile dimpa ka moteng go sepela selo go phekagana o ka ba rone noga ka mogare go bana a tsebo re o jile seješo sa mohutamang ba go jišitše mama re swanetše re no le nto e leng ka moteng
go fitlelela e tswa sedišo se swana le dilo tša go epela sanetse se tswe fela se tswe ka tsela ya maleba swanetse o kry-a ditaelo tša go lwa le sedišo se ka lebaka la gore go sa sego ge nka re ko go kapiša sedišo sa go gama se ka go bolaya swanetse re lwe le taelo tša gore sedišo se se leng ka mo teng se kgwele ka mogare ga teng ge se fetša ge o ya kwentlong ya botshwela mare se tswe problem ya sedišo ke gore di-symptoms tša gona di swana le tša ulcer gobane sedišo ge se sepela se ya godimo ene ka mogare se ngwapa lleya se kore gone mo se ngwapang se hlola gore go be le dintho gobane ke sephiri se sepelang ka gare ga teng ya gago se tlo go bakela malwetse a mantši o tlo tsena sepetlele di-doctor di go treate ka mokgwa ba tsebang ka gona e bue gape sedišo se bereka mmereko wa sona se go gobatše a o robale le bona dinoga lapa la geno le sepela ke sepoko ke morithi wa motho wa robetšeng a se a robadišwa gabotse le bona morithi ya motho wa tlanka kua gare ga lapa la geno a tlileng ka morero wa phelang ka mola gare ga lapa wa e leng gore ke ntho re e bitšang gore ke ditholwane tše batho ba bolayang bana ba batho ba fetse ba tšee merithi ya bona ba e bie ka gare ga malapa a bolene le mmona a swere selo a sepela ka gare ga lapa mara ga a kgone go tsamaya o lebethile ka modibo ntho gore ka kua gare ga lapa la geno go sekebe go ba le wa naganang go emelela go ya go bereka motsola le phela le motho ka gare ga lapa la gabo lena le sa tsebe gore koa ga mang ba gabo ba lla ba bereka matswa ka go fapana godimo ga lebitla la gage ba nyaka go bona mmolai wa gage morithi ola o ka kua lapeng la bolena o beile ke batho ba babe ke tšele lengwe o tla fetoga a tswa ka kua gare ga lapa la bolena a tswa ka seina sa go etša tšhweni batho ba tla ba re ke ya ga bolena le sa tsebe selo morithi ola o leng ka mola re santse rontšhe mokhu a ye phupung ya gage a ye go robala gobane a ka se robala le ka lapeng la gabo lena a šomišwa bošaedi o sa tlolola kudu solang ka morithi ola o le ka kua gae le ka se dule le morithi ka gare ga lapa mama bona o a balabala o balabala thata molato ke eng re go thuse o a balabala re botse gore wa yo balabala a re shamalome ke a balabala ke kgale ke baja ke fole ka gare ga lapa bophelo bo gona bana ba tsena sekolo ke ne le bana ba bararo ona thomo tsena sekolo o dirile di-course tša mine mara a hwetše mmereko hwetša matogo ga sa re ke bereka le ba bang a kere mohlomong ke ba 4 ba bereka mo ke di-learnership kgwedi a e fela ba no re wene mmereko o fedile ba re laola wa ka ba le ba bang ba le ba bereka o mongwe number 2 yena o gona ke moka yena o boeletša matric o fetše mehle ga re ke re o phasa subject je ditee ga o ketše a fokotše ke moka ka molapeng gore o bolela le yena o ne o lebelela go tšwa kare o bolela polelo yena sa e kweng a go fetole ga bereke selo a ka no tsoga a robetše letšatši ka moka ya ba thua le ka mapaeng gore kgantho go sa tsoga wa nthuša o ne go lebelela nako nngwe a tswa a etswa a latlhela le mabati ke re bathong gantsi bana ba ka ke ba godišitše gabotse so ba kgona go dira mebereko ka moka ba sa re gone mebereko ba basadi mara le kgono ke ya mohutamannye gore o bolela le yena gore yena o tšea thapo wa tetlema kore ka mogare ga lapa ke tšere dithapo ke tšere dithai tša gago tša go a kerekeng ke there mapanta ka moka ke beile ke go tseba go nna cause a ke bolela le yena ke re ke a mogalema ke mmontšha nnete gore yena wa tetlema ene ko mogolo gape wa mpheta ke monna ke mošimane ke moka o mongwe ke ngwanyana ka molapeng le yana gore ke re o no re nna ke ya boifa mama le ge e le mosegare tla le ntele o ntle le ntošele ka molangakong nna nka se ke a boifa go sa re ngwana le o dutse ka mola gore mama mone motho wa sepela ka mongakong ga ke yana ke bone selo ga ke moroma ka ngakong o mongwe o tla yaya a tšea ke tima sa swarantela re motho o gona ka mongakong a thong ke ya mohutamang ke sa rogetsa dijwana mo ntle o tla ke tima gore mama ngwana o fetile mo go ne ngwane mongwe o fetile mo
ngwana ke mang jalo malapeng o di dira le mosegare dilo tseo o dira mosegare gore ngwana se o fetile mo kwa bomang ngwane ena go le ngwana ka mo a ke re ngwana ke re ena o monyane o na le mengwaga kae o ne 11 o latlhatsana jela ditlhatswang gore ngwana se o fetile mo ngwane kwa bomang wa ntlhaba jwale ka rake tse gore go ne le ngwana ka mo ge ke re bona tv ka mola o jwa ke temo gore ka mo ka moreng ya boti ka mo go ne motho o fologa mpete bathong jwale ke a ke sa tseba ke ge ke kwa mosadi wa rago batho ba thušega ka mo ke rawa le nna ke emelele ko nyaka thušo ya mokgetong ka se kgone ka nnete ya mpalela tata go bona o kae ma tata go bona iyo salamoya salamo sepela 2015 bile ke la le gono a phone ya re se awa motsolo wa rile ka moka awa ke ka gae ka mona ke ka reng o dula le mang ka magageno le bana ba ka ba bona beno ba kae ke nna lasbone nna ba bangwe ba banyetše ke banna ke ba banyetše ba ka ga bona o mongwe ke sese o ikagetše kwa mabololo kwa ya prof shiding moruto mogolo ya mama ga a dumela ke tlo mmerekela lapa la gabo free of charge free for free why o tlo tswa stopo ka mogare ga lapa le ge re ka se tlhokomele stopo se tlo tswa ka mo ngwana o nyako topelaya ngwana o le dithai tša kereke o palela ko go di apara le ga ya kerekeng mme o palela ko go ya dikgonyeng ka thapo tša ka gae ka lebaka la gore ngwana ba mmethile o šitšanya ka go topelaya mme wa modimo go ga boima ene boima ba gagwe ba bo bonale ene go ka tla wa kera o ya go menyaka semoyeng mma o tlo kry-a ile gore lenyalo la gage ke galenkebe a tswile ka mola gare ga lapa lela bothata ba gage o kere bo tshwana le ba sesuela ba monyalantšhitše le sepoko se se leng ka mogare ga lapa monna o spetse a sa gopela bana ba gage o ka mosola gante o rakile ke monno a leng ka mogare ga lapa a bonang ke bana e le go motho wa robetšhing lapa le la ga bomme le nke le gore le lokišiwe le ka se tsoge le lokile gobane mme o sa tlo o sokola le go feta go ya le ka mokgo nna ke bonang ditaba ka gona mama badimo ba mpha polelo ya gore ka kulapeng lela ntle le gore go loke ka kua gare ga motsola a go le gore lena le ka tla la loka gobane lapa lela la geno lela ba bapadile ka lona ba letšeri ba itirela boralokelo and then lapa lela la geno lela ge re ya go bereka batho ba ba tlong go gobala a ke bone e tlo ba batho ba gole nkwešiše a ke bone mara sera se tseba ke setlhare se tla tswelela molaleng re a bona gore re bereka jwang ka gore ke ipotšiša gore go o sokola so ba geno ba kae ba ga botate le ba ga bomme ka gare ga mosokolo o leng ka gare ga ona ene ke nyaka go tsena tabeng ye nngwe yona motho ga e ba le mathata ba gabo ba swanetše go ba gausu ba gabo ba swanetše go ba gausu ka lebaka la gore ngwana a ka sebe ka gare ga bothata ba gabo ba mmiela gole mathata go swana le ya motswadi a ka neng le ona batho ba gausu ke ba gabo ke bona ba swanetšeng go tšea maikarabelo a go lwa le bothata go ba go thušana ka lapa lela matšatšing a bolekgono the general re lebeletše re kgahla ke go ngangišana go lwa re le difamily go ba le dikhufa re le difamily go jalana mona re le difamily re lebetše gore ketsi ka ge re le difamily re santše re tsošane re thušane lapa le la mmelege le hlakana le mathata swanetše gore ba rangwane ba ramogolo ba fela ba etla ba re ba nnafa ka mo boroko bo gona na wa tseba go na moloko mongwe the general wa gore ngwana ga a bala matric a feile le subject e tee more than 10 times bana
ga ba ya sekolong ba dira matric lena batswadi le a thaba ebile o kry-a le šetše le bolela mo e leng gore bana ba lena ba tlo tswelelela ngwana o dira matric ngwana wa go tlang wa sekolong kgole kgante o bolela so di rashidi tsona mo dira di a pheta wena ka nako o robetseng ba kua thabeng ba phethela ngwana motho gore dilo tša ngwana gago di tlenege mama ba di loke ba šie moloko kua thabeng ngwana gago a tsene o tseba a senka feile mara ka go matric a tla feile le subject tše pedi 10 times ngwana a re ke a sapa go lepala ngwana a re ke dirang go lepala ba fetša tlogetše ntle le gore ngwana o re go lebelela gore ba mmerekile ka solo goba ngwana ba mmerekile thabeng ka mohlare o rileng o go bofagana ke go botša a tloloka santse re monyakela mohlare o bitswang morarollo ba morarile ngwaneo ngwana o nyaka taelo ya morarollo ya go rarolla bana ba sekolo solanka ba mmethile ka motlamo wa pele moraro mogolo ba tšhetše ditaelo tše ba di tšhetšeng mama ba molokile o tlo e dira subject o tlo ba lapa swanetše a kry-e morarollo le ditaelo tše dintšeng ka sekgonong go di bolela mo moyeng re tšee ngwana re ye go moriela taelo ya gage a nannoši a hlape o tlo bona ngwana ba go tlo phasa o gona moleko bana ba bantši ba go dira matric ba tsene sekolo ba thomile go feila ge ba fitlha go matric and then ba feila subject tše pedi gore tše tharo tše e leng gore di ka tšea ngwana di amoiša university ke sure ke bereka mmereko ke bereka ka bana bao ene taelo e kgonang bana bao gore ba loke morota ke thaba gobane bana ba ba tlema thabeng ka mohlaro ya go tlemagana ebile ba berekiša le ditaelo tše dingwe ntane ke a tseba gore go tlemologe santse o direng moleko gore o kgone santse o tsebe gore baloi ba o dirile jwang solanka o sa tsebe gore baloi ba ba rileng gore ngwana wa beso o ka se o kgone o ka se temolle terata o sa tsebe gore ba itlemile jwang so ngwana o santse a tle mama ngwana o santse a tle ngwana o santse a tlemologe ngwana o santse a boele sekolong ngwana o santse a phase se a nyakang go ba sona santse a be sona baloi ba rata baloi ba sa rate ba mpa kere mama taba gore ngwana ola o tlo topolaya yes o tlo topolaya why gobane ngwana ola o thomile go kwa mantšo o sepela le thokolo se e mmotšang gore ga o phile le selo e sa le ngwana mara gore dilo tša ka di a hlakahlakana mara le motswadi ya gage dilo tša gage di a hlakahlakana go topolaya se solution ba ka gare ga rungwane nngwe nnyane e bitswa go molete wa bahu mo e leng gore o palela le ko go šikinyega go ka re o le ka kua gare ga molete wa bahu ka tšatši le o bolokwa mola re tšhela mobu ebile o bona e bang totologodimo ga gago wa gopola gore seo se rileng ke phoso o tlo riang ga go le se o tlo se riang sa bagolo ba go le dula fao o kgotlelele mobu o go topolaya se solution bana ba se kare ge ba e ba le mathata ba kitimela go topolaya go topolaya o dula ka gare ga rungwane nngwe nnyane o na le gore o dula fase go kgona o no robala mola o bonagane gore ke nto ke iriang ke phoso o bo o e lokiše bana ba ba naganang go topolaya go nnyane lena le theritšeng radio ba leloile ba le berekile sekgatleng baloi ba lenane ba nyamišeng e re nto ge e go topolaya o re boela morago o ye go bolao wa go rumileng mo go nna o tlo bona o tlo phela bokamoso ba gago o tlo ba ga botse mama go sasa ke a go thuša fela potšišo ya ka ši lapa la se la gago beng ba lapa le ba tla dumela re bereka lapa le lapa se laka lapa ke laka cause ka gore ga lana go dula nna go šetše nna le bana ba ka fela malome bana ba geno ba kae ka mogae re be re le ba 5 ke first born ya rena e be le ke monna o hlokofetše o ka ga gage ya ba second born ke monna o ka ga gage ya ba sesi ke mosadi o ikagetše ka ga gagwe le yena ke moka yo wa banna le be re le ma-twins o mongwe o hlokofetše o šetše nna ke nnoši batswadi ba sepetše o ba reng ke tate ena nka go botša maka ke motsebe leloko la botate nna a ke le tsebe ke tseba mme be le ngwana nnoši le koko ba sepetše lapa le ga botsempotšemo ke la mmago goba ke la gabo mmago ke la mme o te kagetše lona
wa re dumelela gore go sasa re tle re lebereke ga botse moruti mopapa o ntšha banna go sasa furugo ya solanka ba le gona mo ba go bereka lapa le a le patediše mmone re ya go mmerekela lapa di mpiletše bana ba gage tene ge le fetša go bitša bana ba gage re ya go ba phethela ditaelo dira tša gago di theeleditše ka morago ga go phetha go tlo fela go eba le di-challenge o bue go nna se ka tšhaba go bua go nna ka morago ga gore go phethiwe ditaelo ka mola o kry-ile gore o sa le ka gare ga di-challenge mola le mola bua go nna taba ke dithoma ke nna go sasa akere nna ke tla kgotlelela merotla ye ba tlo mphošang ka yona modimo o tla tseba gore wa itšea o e fošitša kae gobane nka se go tlogele o sokola o ne nnoši bageno ba fedile ka moka go šetse wena gore le kgonne o tlo phološa lapa la geno ko go fa nako ke nyaka gore le mogala bo la go ngwadiše gore go sasa ge ba bua go bereka kua ba mpontšha gore ba kereile eng ke nyaka gore o tle ka kua ke tle ke go bona ka mola diphekong ke gore badimo ba geno gabotse ba re wena go senyegile go itla kae bana ba le go senyegile go itla kae ke nyaka ngwadiše wena ngwadiše le bana ba go sasa ke nyaka ba bona ge ke tsamaya mo ke ba tsamaye ke ba tlogeletše ditaelo ene le wena ke nyaka go bona o fodile beke tla pele ke thoma ka lenanego ke nyaka o dule setulo se o mpotše gore kua gae a ke nyaka o dira testimonial ya video ke nyaka gore o tlo mpotše gore kua gae ka morago ga gore go berekiwe o kwa go le yang akere ke lebogile kudu mama wena o ya mamola ke gone melio mo nkamela le yena ke mokwe go ne se se šallang goba o a kgotsofala hai ka kgotsofala malome ba bang ba bana ba ke ne le bona ba babedi ka mo go tega seng gona ka kgotsofala go ne le mo ke solang ka se le nna ke le ke tloga gae ke tsepile ga botsore ke tlo go tša thušo mo ke tlang gona ke gale ke hlaka malome ke gale boroko jona ka nnete a bogo a bogona re no tsana ka ngakong jwale ka mang le mang kgotsa re ka se dule ntle letšatši le diketše mara a re bo bone tšatši le ke no ke re ke robetše ga ke tsoga ka re ke na motho yona metse bošego mo tine room ke kgwetše ngwane o la re botše mo tine room a tšole ka moreng ya gago ga gore molato keng a go botše nto e mogakantšhang a mpotše o ka se khwetše nna le yena re dutše re le babedi ka ge re swere dikgang awa ga o bolela le yena o ka re bolela polela sa etsebeng a go fetole a o mmitša o tlo no ema go lebelela gape la sepela a ke sa tseba ke se ke re a ke sa tseba re ga botse go senyegile ba tla go thuša mama ba tla go thuša ke kgahla ke gore o bile le tshepo le tumelo ya gore o tlo hwetša thušo goba yana pholo go jwalo ke a leboga mama nna le re emele mola o ka no tlo ba swere ka sefelanyana mo moruta re sa tsentšha mollo o mongwe suwena Professor Moremi ke ngaka ya setšo yena o thuša ka malwetši a latelago stroke sefolane tokolosi go hloka boroko go tlasišwa le a mangwe ebile o pekola ka meropa gape le ka ditaola ba mošupologo o mongwe le o mongwe o etsagala go lenaneo la love train le Ismail Morota go thoma ka iri ya senyane bosigo go fihla ka iri ya lesomepedi bošego bao ba ratago go ka tlhatlhofiwa o etsagala ka la bobedi le lengwe le lengwe ka go la John First Tlhapelanang Center go etsa dintlha ka botlalo o ka leletša Mr. Malefu mo nomorong ye 072 133 6761 oba Mamoremi mo nomorong ye 071 398 1508 Professor Moremi o tša baroka at 23 after 23 go School FM 98.7 Shibao Prof ya a ke le amogeleng abuti le sesi ke a le amogela ge le kgonne go fihla moki ka lebaka la nako re hlompha kudu ba gešo ke rata go no re abuti ka sebaka se ke teng go lefa sona le no bolela mathata ka moka le go le gore le titsebiše gore le bomang le tswa kae le hloka thušo ya mohutamang sebaka ke sa lena abuti ke se okay lebitso la ke nna Thabang Seboane ke tswa ka Madibong nna ke na le bothata wa ka bo thomme a ke thoma ke fetša school go tertiary 2019 o thomme a ke thoma ke complete bele ka hwetša internship ka dira internship ka then ka fetša a ke thoma ke fetša then 2020
ka kry-a Spanian company itseng. Then kwa company ntse ka bereka 6 months. After 6 months then ka tenega ka tlogela Span ka fihla ka dula gae. Then a ke dula gae then 2021 ka kry-a seseng up ka bereka bokae is 1 year ka moka ga yona. Then ka bereka then after ka tla ka fapana le supervisor yaka. Nna le yena supervisor ka ra felelana pele then ra tshishana ka manju as mo tshishana ka manju then a thoma ka kua ebile a notify a ndirela a terminate contract at same time a re go fedile. Then a ka hloka bothata then ka boela gae then ke re tlo dira then ke tla mo gae then a thoma ke fitla mo gae then nna le bana ba go gae le gona bana ba ga re kwana le go fellana pelo a re kwana ga botse go ba le challenge a re kushishane then le oledi a re bolela ka nako nngwe re a fapana. Then after the hour then ke thomo calma down then ke boela back go yena then re bolela sharp. Alright, o study eng abuti? Financial accounting. Okay. Ke bona Cecilia na shuena ona mo atlotla le jang gona go ba ona ba fegele ditse wena. A le no le tjaba. Alright, nthe tsona ga itse di Sesika mo. Nek na le bothata. Na lutse la ke na gotsofala makuo. O ka tlhabosa le ntse ga nyane go ba bana ba batamela mo le go ka o tšea yo mo mo mo. Nna le bitse la ke na gotsofala makuo. Ke na le bothata. Melaka wa fokola. Yeah. Na le bothata ka moteng. Kore tatile ke ne le re ke jutse go le ntolo reng nkare ya kukege ya go jeng. A ke sare ke thejitse ke moka ya fast. Ke moka sometimes ke na le go ra ke spela ke motho maoto ka fisha baba. Ke na le go tswa le dikutu mo maotong aka then ke na le bothata ba le theka la ka la fish gore anga split distance ke tlo kwa go rai man theka la ka le ga botse. Ke na le bothata ba gore ke robetse le ge if aka tswe ke tshwara ke boroko ke sa bona ora ke nna ka tswe ke robala ke tia ke boroko. Ke na le go tia ke skatapuana gore skatapuana se gore se tla ka mogomo manga go kushishi gore se nontia santia ka fetse ke ra re ke rapele then ke rapele ke yona nako ke fetso se fela then a fetso rapela mo kho then se tle gape gore se fenya le thapelo le reng ka e rapela sometimes ke tebotse ke ra ya wa ke rapele ke a robala gore ke ne le bothata ke hloka thuso. Ke motho le gore ya bolela le yana moruta ya o go bolela o bole motho le go bjang nna ke tsena sekolo ke le motho le gore ke le ka classeng ke re gore le ge teacher le gona teacher ge ka fo ba ke ne problem gore ke ne problem gore teacher ile gona ka classeng ke a robala then teacher le then I fitse class ya yona fitse ya mshuma bona ke thomo tsoga. Then ke na le bothata gape ba gore ge ke robetse mo bosho ke na le go lora motho or maybe ke lora exact ke robala le yona. ya tšwela pele Mo di relationship vela ke last o tla ka seswantšho sa gagwe yona ex eo la dira dilo tše le dirang ka moka la fetša goba go diregeng kore o tla ka seswantšho sa gagwe go tša le lastnyana ga se gale bile o tlile exact e le goreng ke a mo tseba vele awa ko wa nkgwata-kgwata ebile a ra robala ra fetša patena ke tsoga ke a tupiša gore ga botse dintshang ande ke wa mohuto ke e lore mehle le mehle e na le go nne ba diše a ke botšhimo wona le abuti o le tsene mo ka moka le tswalana jwang go dirang nna le abuti ke ngwana ragadi yaka re dula ka lapeng le le one since vela nya re la utbank ke na vele ke ntse ke dula ka kua
mama ko nyetsi o ba motshetse maga tsona ka kwa so le gona a gona kwano gore wa liwa batswedi ba rena ba kwana ga botse wa liwa batswadi ba lena ba kwana ga botse le dula ka amang o ka magolo lena ka mong okay hey ya ke nyako botšha buti ga botse a buti o bontše gore motho go fela pelo le wena ne ya ke fela pelo ka kudu o fela pelo ka kudu o go tšo le jwalo go bataba e o thomile o itemogela yona neng ke thomile itemogela yona 2015 then a ke lemogela bela diapiri bjale go se lekane le seno ke be ke se tlile o tla gona moo o fela pelo ka mo diatleng fast wa mo lokišetša motho o tlo o te tshole ka morago o fela o tlela ke tharollo goba solution ya gore godimo ga tabeng ya gore o ka kgwatha motho wa morapelela o ka dira eng so ke mo avoid e na le go direga ntho then ke tšwa mo go yena mara ba bangwe bona o tšeo ba rapeletša o tlo ba kgopele tshwarelo ka morago goba o direng same time gona mo ke thoma ke fetša Shidiwe prof ya a ke go leboge tate Moruta ke leboge balli ba bagešo a botisa mathomo o tsene sekolo o kgopišitše batho ba bantši o kgonne go tsena sekolo a bereka batho ba se rate nto a botisantša e tsebe ke gore ba kgona go bereka ka gore o fele pelo ba kgona go bereka ka molao o dutše gore wena go le mmerekong o lwe le batho badimo ba ga bo abuti ba swanetše go ya go nyakišišwa lebakeng la gore re tsebe gore a ba gona ka matabeng ya gore abuti ga kry-a go mmereko a fele pelo a lwe le batho na abuti o hloka thuso e kgolo ka lebaka la gore abuti morero ba morerelang ona o bona ga botse gore Moruta ba nyaka gore a ba swariwe gore ga a tlo nyaka mmereko go pale so re santse re mo thuse go fitlha moo mathata a abuti a kwagala ga botse kudu nto a e hlokang ke thuso ya kalafi gobane tšatši le lengwe o tlo betha o mongwe a montšha madi ba gabo ba tšea skipa ba go se bereka a aparela ke letšwa taba ya go lwa le batho santša e tlogele e tlo mmea mathateng abuti o boletše ka gore ka gare ga lapa a gone khutšo a gone kwano a gone tšwelopele ke tlo mo thuša fela go nyakega gore go ye go dula fase re leke go lokiša taba ye gore ntwa e hlola ke eng ka gae re tsebe go tloga moo gore re bereka jwang ke kgwathile ke taba sese gannyane ke tlo boela go ya abuti sesi o ne se ba bo ngwanešo ke a se bona o ne bothata ba sekatapoana ke segateledi sekatapoane ke segateledi ke sele ke le kwa kgalentšule ya segateledi a re gopoleng gore batho ba bantši ba ba ješa ka sona batho ba bantši ba ba tšhela leswiswi ka sona batho ba bantši ba ba romela ka tokološi ka sona segateledi ga se tle fela mothong le go bolaya motho se ya mmalaya potšišoši mogalabe mongwe wa lapa le le dulang ka go lona sesi o jile keng abuti no o filo ba jwa a ba jwa then ba moša sepetlele then ya ba gona ba rua go robetša le mogekolo ene nna ebe ke se gona ebile nne ke le witbank ya sekolong pele le gona lena sesi lene ba se gona nna ga be ke se gone ke sa le gae ga bo mamaka patamela mo ganyana nna be ke sa le ga bo mamaka mara mogekolo nka re tlhokofetse ka nna ke fetso belega le dula le ba bakae ka gae kore ke nna ke mamaka le ragadi yaka o ne le bana ba gage le ditlogolo then nna ke bana ba mamaka then le mogekolo tlile thuding bona ka kwa
ka kwa re dulang. Pele go na le sengwe mo a ke se kwešiše gabotse le dula ka magolo a lena o a tlileng thuding ke mang? Ke mmago mamaka. Ke mamago mamago. Okay, o mmago sa le gona ne? Ka kwa ga bo. le a le bereka lapa le Jwang so. ba bana le go le thuša ke re ba re motse o a thegiwa go nyaka gore le thegile o le nyaka gore ke le thuse ka re lapa le re le bereka le bona eng ka molapeng abuti? a boroko ona bo gona because le nna e a bolelang ka yone ya segateletše le nna e ya kgone gore intshware so ke dutše so mo dikobong ke dutše so ke tepone but ke kwe gore ayo mma ke gatelegile mo vele a ke sa kgona next then ke try gore ke a tsoga tena ke thomo tsoga lentšu le rapela ke rapele tena ke fete rapele then ke robale. Nna ke na le go kwa mešito and go na le ngwane mongwe ke last born mamaka na rato re ga re petse so then a be le ntole gore wa spela re ka re metse ka leina gore motho a ketima lebelo re dira moja kae gane re dira moja gona ka montle mara a šetša tswile ka mo lapeng la gešo then a re fihla kwa re mo swara o thomo bona gore le ena wa o tsebeng then ra mmotsiša dipotšiša gore o ya kae o fore ba mpitša ke ditse kore o bala tšhontše le reng o phela le tsona ba le reng o bapela le bona mosareng wa ba bala vele re botsa gore ya bona nna ke re le ditshipi wa toate jang roba jo ja mohutong kore like a gona boroko ya gona boroko shem mama go sa le gona? Mama o sa le gona. Lenyalo la mafelelo ka malalapeng le tlileneng la mafelelo ka December. Mafelong a December and ga re be nyalago ke ngwana ra gaja ke le reng ra gaja a sa phela ko lapa la botse ke la ra golwa le ra golwa mago kore nko e batamela mo e bia ga botsa botse lapa le ke la ra golola magolo ke ka bo oledi nna ka kwa ke ka bo time la ba ga mama ka bo gaji ba ga mama ora ka bo papa go ke ka bo papa gona ka bo oledi and then batho ba bagolo di ile ge le ba botsa gore le tla mo ba reng bona ba ra gona ta ba tsamaya le tla re boa le tla re botsa le boa sometimes mama ka na le go mmotsa mathata ka ke mmotse ke gape o ria ga so like ke motho le gore kore ka a se motho le reng wa ntšhetša kore tlo go botsa gore vele dilo tse di bolelago ke nnete na ja mohuto kore ka ke traile mmotsa many times gore o santse re tsamaye re mothong re botšiše ka maphelo a rena since vele ifo ba motho le gore re tlae o mama o na le go se tshepe go ba go nyatša dilo tšeo di bolelang re ka rialo kore re ka no re 2 minutes nyana okay ke bolele le yena a ra wa re tloya 2 minutes nyana wa bona gore ai motho la a sa le tago nna ka dilo tse le gore ke mmotsa tsona ene nna ka nako nngwe nne go tia ke mahlo a ke tsela bothata a dira nga baba o no bona mushu gore ya bushu na sometimes hlogo ke na gabotse nna ke motho le maoto hlogo matheka mahlo vele lona wena re ya mahlo ga ke na le sparking hlabi sometimes ke mo letsweleng sometimes ke mo le nna be ke jutsu kwa sebeseng tia moka wena mahlo ga a riang a hlohlona baba hlogo bile yona US sometimes ke na le go nwa di krempa mara go sa ria go sele then le theka lona
bothata bo lebelelang gore mohlomong a gona boroko ka kwa gae lena le thomo bo lemoganeng nna ke gale nna vele ke ga since vele ke tsena sekolo since 2000 since 2000 because nna ke ile ka shelela magalabo really too ne re le tereka ngwane mongwe wa gešwa nna ngwanaka ke le tereka then mošoo ke re ke robete tena ke ko selo se nnamela ke madi bona senke then a se namela na ke ketimela lepekisaneng ke lo laeta then a thoma ke laeta ke a sekola se fologa se ke timpela le senke then nna ke na le gore ke le ka mongakong gore gana ka molapeng ke filo ka re motho wa kokota koko then ge ke tswa go sene motho le rongwe ba gone tatsi le nkile ka rela mama ka re go ne motho wa kokotang then a re tsa mo bula bjela a ke tswela ka molapeng a gone motho le rongwe wa kokota o kwa lentšu or o kwa nka no kwa lentšu koko then a ke fitlha ka ntle go sene motho le goreng o gona bjele ntšu le o le kwang wa le tseba lona a ke le tsebe gore ke na le gore a ke šutše lentšu le fore koko then a ke fitlha ka ntle bjele go sene nto le goreng ya riela and le nna ke ile ka ba le bothata ga teana ile a ke tse gore ke ngwaga gore ngwaga go feta ke ile ka re ke robetse ka re the same ngwana o sha gore yana mara nna a sanka ke tima ke file o ya bjele then nna ke thoma ke santse ke tswe seferong ke thomo ba le nto le gore ai man ke a kae gana ke a kae ene boragaje bjele ba le gona nako a ntsi a kere le lehlalo se mohlomong mo le dumelang gona ka gae mara ke nyako no tseba gore ka gae le batho ba kereke le batho ba bore a tseba le batho ba mohutamang nna papa ke mosione a o la re ka se bitse dikereke maina papa go o tsena kereke re tsena kereke le nabe ke tsena kereke but matšitšana kereke a e sa le mo gonna ba bangwe ba rielong nna ne ke tsena kereke bona bola same no a botsebile a gone motho a yang kerekeng ragaje ke ena nka reng di last nyana ba rato ya kerekeng so mara matšitšana le ena quite nyana ya prof ke thomo o bona ke ka go botša putšo nngwe mara go nyana kwa go sa fihla mo ya ka re ka mogare ga bongaka bua gago le ipsina ka eng ba gopola karabo ya gago ke e gopola moruti ya bjale ke thomo e bona taba eo gore ga botsebotse ge o bere ka mmereko ka lerato no nna morota di ka no nkimela ke re se tša gešo ya no moruta mmereko o nyaka o bereka ka lerato ya ene o nyaka o seke wa o felela pelo ya ene ge motho a go tlhalosetša mathata o seke wa mo felela pelo o mo fe nako o mo thietše o mo ko gore o reng ene ge o mo kole gore o reng o tlo o kgone go mo thuša wa bona moruta ge re ya nneteng lapa le ne mathata ene le re mola le ne mathata bana ba gona ba staka ba eme bana ba ka mogae mošala lapeng thuno a santseng a šalele lapa le le ragolo wa lena e lego ke malome ne ke malome ke rangwane go ba o ka yena o sa tla gae gore a sa tla a sa tla motho ene lastenyana ka mejiro ba itse mosadi a gago ba re since vela timelela a se motho le go tla gae gore le batsotsi ba gago a ke nagana nka re ba raa ba boloka bele mare bele wena a bute go na ntho ngwe le wena o nkakantšhang ka yona o tswa ka mmadibong o goletse kae nna ke go theeditše ka moganong ke goletse gona ka madiba ke tshome sekolo mo madibong okay ke gae mare wele wa nkakantšha ka moganong o ka re o na le go khuluma aowa mopedi three okay o ka re o utama o ne o timelela motho wa ga ba tsebe gore o kae a se nka ba leka go ka tswa ba nyako o tsebe gore o kae ba lekile gore ba motshoma tololo feedback o ngele kgomotše a ba re botse feedback gore ba mogoditše gore fa o nyaka ke bomang ke bomalome ba bangwe ba gona
ba monyaka ka maphodisa ba monyaka ka bo bona go no tswa go lebelela go mohlomong ba tswa ba ya go Professor Mrimi ba lebelela ka bo bona ya sange ke go gore ba ile motho gore yeah prof that's why ke re lapa le Kimruta le ne le mathata a mantši mara a se a ka napang a re pallisha gore lapa le le thušege ba timeletše ke malome ya bona a re ba nyakišeng re boneng gore re ka kry-a eng re tle re kgoneng go thuša lapa le la modimo le kgone go tsoga le kgone go phologa go kgone go ba le khutšo go kgone go ba le mahlatse go kgone go ba le tšwelopele go kgone go ba le pholo bana ba kgone go ba le gore maphelo a bona a tle gabe ga botse lapa le le paletše batswadi go tloga gale lapa le la ka bolona le boima le imela bana ba gobane le bana ba ka molagara ga lapa le la bo rangwane ke ra bo malome ya ba imela ebile ba tšhaba ba sepela ka gare ga lapa fela thušo a ba ikry-e lapa le la ebe lapa le swane le metse ye mengwe ntate Moruta nke re no bulelela batheeletše gannyane nke ba no founa ba fe abuti Lesesi Maele yeah 071333225 magašong tla re thušaneng ka Maele ke nana gore abuti Lesesi le ya bakwa ke ngwana ragadi ke ngwana malome ke a reša kere šiba ba nang le rena ka meagong ya kgašo a re ba thušeng ka Maele School FM dumela le kae School FM re bona fa School FM le kae ka ban radio nkgoši yaka radio šio ntlhompege okay aga tsenang ditabeng nna go ya ka nna ebe ke nore ka ge e le gore ba tlile go motho go thuša a no ba thuša a gore a kere njuale ba tla iše go e go no swana le batho ka moka a no ba thuša monno le rena re tla be re tla re thuša okay re bolele mamo kae le go lela le Tebogo Zwelithini ka Zwelithini re lebogile kudu 071333225 re kwe Maele ya gago mo go botile Sesi ke moka gore mohlomongwe wena o ka reng go bona godimo ga tšeile gore mohlomongwe ba šaba di hlalositše tlhotlho tše ba kopana le tšone di bele School FM alright o beile fase 071333225 re go topa gona metšhele foufele Sky FM re botse rena o le mang mo kae o bona ike o ka re mohlomongwe o ka reng go ba leng ka fa dumele radio le gona ke rena bano tobela ba re ntlhaboša lentšu le sa maketse goreng okay re leboga thata pa ka Maele a lena le feleng le rapediša re tla ria jwalo gore ba thušege le lena le ba rapedišeng ka moo re leboga thata mantšu a mabotse a le re fang ona pa thank you motswadi yaka thank you kgoši yaka 071333225 le ena re kwe maikutlo a gago re kwe mmono wa gago re kwe Maele ya gago godimo ga balli ba rena nnete gona letšatšing le lehono go School FM 98.7 School FM re lo tšitše ke rena bano Narona. age Nne manga. aga Dedi. e bana batho ba ka mo thukologodi prof sele di ela banna dinamoneng banna
le nna ke re ba thuse le nna ga botebotse ke founela ka mabapi le nna ke le mathata a mantšhi a go feta selentseng leo. O le mathata le wena ke tlo go fa difounu ke na le nnete gore ntate moruta a ka napa go biletša tsona tša moruti malefoudungwa le mo o fetša mo mphounele ke tlo go bolela le wena mphe mathata gago. A ke bone le bona motho a ke tsebe go tla molla ke mare ba nna ka nyaka tsela ka dingwala ke dingwadile ke kgona go dia ka re molwetse sentse ke ntsamaya ke dingwala mare o fatsa ke tekere ba ntiele tsona ba malwetse ba robetse ka re motho o se bone o kotsi ka tlhogo mama le nna se tšo e le fitlhela tabeng ya ntiragala go swara ka tlhogo awa ke ra e kopa ke tlhogo mara ke kgona go tshwara ka tlhogo re o fe tsona re o fe tsona dinomoro tše gone jale le gone tse dingwe ke dingwadila ke tse re nka tla ka founa ka tsona tša 072 just 133 le ba di buletse segalo so right ya ke tsona nka nna ka founa ka tsona a wa re lebogile mama thank you alright 071-333-255 re go topelena re gona metšhe lefoufele SKFM re ko gore ka bonana o le mamma kae maikutlo kgopolo ya gago maele ya gago go baleli ba rena letšatšing le kgone o ka reng dumela SKFM radio ke fa tšweng modimo wa nna ke nna e hlabirwa aga emšane go ngaka tobela ga bona ka nako engwa prof le hlabirwa ntho engwa ka sega gorena ba fela ba re mogolelwa ka lapeng o tliša dikgagano le ona ka bona ka ntle ga boloi ke moka o dula ka lapeng nako e ntši mohlomongwa re no ba bomangwane borangwane bomalobe beng e na le gore e sena boloi le yona e no tliša dikgagano ke ntse ka ba ebitša go mogolela ka bontši ka gore a ke re tlo shera shape ka steya re tlo shera sesona hlapi re tlo shera dilo tseo ka moka le tsona di endapa di fihletse gore mathata a tseo ka gare go lapa le tsona ka go tsona di na le gore di re kgosetse and then ge ka mokana e nngwe ga ke phirišane le go ngaka e nngwe ya matheka go sese le maoto di na le go sa kose le go sa tle ka goloi le tsona disipele ya rena ya thobalano tša mare o kana go etša gore o gagane ka fa tšhweni a ena le mathata a go tlhokofalelwa a ena le tše dingwe magoma le tše dingwe di fišiša maoto di rea gore di ka tlhaka le gona e kgona e mentši ka ntle ga goloi wa rereša mo ke dumelelana le wena ke madi a e leng gore a fihlile mmeleng a sa nyakege mara santše a lafega fone ka pela kore ke bona le wena mo thank you alright go 90.7 communicating skrimele ke re ka tšea o mongwe go ba babedi mo mofeleng ya re ka ba tšea gone molato alright skole feng dumela ke rena bane re ka kwa go lena le bolela le mošipadi moipadi bothata jo bogolo fela re ko ba re kgaji le yona ga e le ka gae go ba le mathata a mantši ba re ke mphefa kgaji okay ga botobatsa kgaji le ga e seaba ya tsewa ya le ka sega borena ba re e santse e noutswa e be mole ke mokataba tsa bana ba dikgaetsedi le ba bandi ke di kgone go sepela ga botse gadi gore ba re ke eng ke rata lentsole ba re gadi ke mphefa ya gadi ga e rile ka lapeng tlole ge e sa bereki gadi le ge e sa bereke gwa le ka sega borena o ka re ba noto ka mafeng ka mabedi a mararo ba mmea mole gore dilo tsa bana ba dikgaetsedi di kgone go tlhatlhoga ga botse go kone kgaitsedi aka ya koši moipadi thank you 071-333-255 ke mokare konye maele a lena batheletše nnete gona le a re fahloša le a re ruta le a re bontšha dumela Skol FM re gona le kae le gona nna le kore prof marene ya le thusa bana ba motseng bana ba motseng ba thaisang ka mokgwa ya re bolele mama
bolela le Shatadi ka mo ga Masemola. Shatadi ka Masemola. re tlo ria bjalo ye e tlogang e go kwiša bohloko ka bona bana ba ba ga borena o ba akaretša ka moka ke kgwathile ke efe kudu Shatadi Wa tseba segateledi se bohloko. Ke go ka re ba o tsamaiša le nteng o jale ene ba bangwe ba rena o kry-e re nyaka thuso mare sa kgone o kry-ela gore o sefa le nage ka mokana o ya baporofeteng dinakeng o sa kgone o kry-a thuso gana moo are tore re be re sepelela mo e leng gore a swanele o ya gona gore ba wa bona mo bophelong kgaetšedi yaka o swanetse o tsebe gore ge o nyaka bophelo o ilwa le dira a o nyake bophelo e le gore dira di le wena motho o lwa le wena o kry-e le gore wena o pheta ga teng gore ke feditše yena o same gare o lwa le wena so ntwa ya semoya e kotsi ka lebaka la gore solanka o se wa fenya lenaba la gago ga wa fetša go lwa santse o le ntwa ya gore o fenye naba la gago jale ga o le gore nna ke lokile ke phethile ga teng ke lokile e tlo go fa bothata kua pele santse o phete go fitlhelela o fenya manaba gago se ka ba kore o be moile go fenywa santse o le ntwa ya semoya go fitlhelela o fenya Re lebogile mama. Thank you. Go 90.7 communicating re ka tšea mafelo re ya re ka tšea mafelo ka lebaka la nako re šaletše ke metsotso e mene fela. Alright. School FM. Radio. Relachit. La ona. Sa da wa fedile. Aha. Topelo go disa ka gare na mare. Tobela. Ke kwela bolela gore go na di saru di tshetse ka mapoteleng go ya ka go farologana ga ona. Ke botsere a ga sa bolele ka gore o ka na se sephiri go ya ka nna gore lepote ya balele ala ga go ka tsela e pae se ka boka le lela ga ka gona bona di price go ya ka go farologana mapote ya na ka mo ga tshetse go disa ka gona bona di price tsa se ka moka ga gona o tseba gore go ya wa o boletše gabotse tate mogolo ke tla ria gore ke re ge ke tla mo radiong ke le botse gore ke na le ye ke ya banna ke 100 ranta ke le ye ke 20 ranta ke na le ye ke 80 ranta ke leboga ka mogoleng pha maele ka gona ke tlo ria jalo tate mogolo ya lo wa mhlombe ka ke tata go fedile tata go fedile ya ka lebaka la nako mopapa bo a botile a ba thuša ke le founela ba gae le confirma le bona gore ke thereso re tle ka gae ge ba dumela go sa sagele ya go berekela ba le bo a botile ya go ba berekela a botisa ntse a loka ba gabotse sesi a loka ba gabotse balwetše ka mola gae ba ba leng gona ba loke ba ba gabotse and then re kgopele modimo a re fe maatla gobane rena a re nao maatla a ne le modimo wa rena o e leng gore o a tseba gore o re belege botata gore na mo ba lego gona nke re kgone go thuša mabapi le taba ya lasbone ya mo bašimaneng ye e leng gore e sepetse ka mola gae e tle e bue e tlhokomele lapa la gage gore ge dikgadi di tswa e be e le gore mong wa lapa lela o buile o e leng gore o tlo le tlhokomela ntate moruta ke rata go leboga batheeletši ba SK ke rata go leboga ka mafaratlhatlheng ka dikgokaganyong tša leago ke rata go leboga balli ba ba etukukileng bošegong ba lekgono batla fa modimo a ba lebelele a ba phološe dira tša bona nke di nyame modimo e be nakwa gore a tliše ditšhegofatšo go bona dilo tša bona di ba lokele mmogo le wena ntate moruta ke nyaka go tsebiša motheeletše gore ka di 18 banna ke nyaka re direle moruta se sengwe moruta gape banna o gaša ka mo gomme ga a bone wa tseba balatedi ba ka tabe a ba itsebe gore moruta o a gaša mara ga a bone moruta banna santse re mo rieleng se sengwe gore moruta banna ko mongwe wa batho ba go se bone mara wa go kgona go gaša ka gare ga radio moruta metsotso ela re tlo e berekišang ka letšatši le ba la tata Nelson ke nyaka go o riela se sengwe moruta
se e leng gore le nna ke tla re ga ke rile modimo a kgona go bona gore ke išitše ditšhogofatšo ga moruta ke a tseba balatedi baka ke tlo bula sekhwama sa gone re lo donatela moruta se sengwe ba ka se be le bothata mo baleng ba maketse gore moruta o ga šanyang a sa bone moruta prof a ke leboge ba theeletše ke ba fe di-phone number tša rena ke 07 a ke thome ka tše gore ba dingwale 079 170 98 62 079 170 98 62 o ka ba fatšela tša malefo moruta 072 133 6761 072 133 6761 ona le tšhelete 071 398 1508 ga botse moruta wena o kreke o bolela nnete ge motho a sa bone dilo tše santse a di tšee ka lefahla o tloriewang abuti go na le seo o se bontšhitšeng gore wena o fela pelo ne matches ba tlo go thuša le wena o thuše prof gore o thušege ne tabeng ya go fela pelo a gona pilisi e ba ka go fa yona kwa sepetlele gore o enwe then go fele seo a gona tshwana e ba ka go hlaba ka yona a ke sure gore prof a ka no bana le moriana gore o se ka fela pelo mara no yona ga e gona e no ba gore re bolele le yena pheko ya gage tabeng ya go fela pelo ke polele le yena a te polediše le go kwešiša gore go feleng pelo go feletša go rapeletše morota o ka feletša o le kae wa senyagalewa ke eng wa direga eng ka bophelo bja go tsene sekolo ga boima na o nyako feletša dilo tša gone o di šwalanya mo fase bonolo fela o tšere mengwaga mentši o le sekolong hlokomela taba yeo se ge re phela mo bophelong re hlokomela mesepelo ya rena go le ka mokgwa ba setšang ba bontšhitše ka gona ke lebogile go ba le lena prof ke lebogile go ba le lena le nna ke kwa ke itumetše gobane ge o hwetša batho ba thušega le wena o kwa ike o ka re o dirile se sengwe le ga o se wa dira selo o na le professor Mreni Whitling a thuša batho ike o kare ke nna yo a ba thušitšeng jale ke go rialo ke a reta ke a leboga o lebogile nna kudu ntate morota o tse jo se fe mo go nna Ishmael kwa morota ke ithate o ratula le mogaufi le wena a re tsweleng pele go thegama nna ga manga 90.7 mme re tse gore ga bolefega ga go le yona le yona re bara kopana gape le tšatšeng la bosasa go tlogela senyana go fitlha go ira bole somepedi ga re gampa ya bošego wa latela mokwanti wa local o latela mokwanti wa SKFM bye